ya side to asono wo se odi wo kuntu ho sai sa kire ye odi me kuntu aha e bia fe na wo hwe wo se di na mani pa de e kuntu wo ya de o Akoma FM ana a kire wo ko mu bebu na ko nya ya na wo ko nya o ya amina sa bi so ni bia mu aha enti wo de wo ko se me pa cho wo no and ko so se ho ana wo sa se wo se ya na wo sa nyene wasi bia mu aye wo ya wasa bia wo to wo bia ana de to so bia no so ya wo dan wa ma wo dan ya se ana o peja wo na no sa hwehwem akwati bode mala mi ti bode ye nya no apeja se ya wona Akoma sa ana ba ko so na se hwem ya mi na me su bia wona gusuru mu sa ami na me su bia mate amina wuji ye di se beti ya boa o me su bia mate me su pepa wanim ya amina she wo pega ni na ntu okura no nya na ntuketo amina ho afa ohia me ka jira no kura se bibi tinu na sa pata se mi kunu ne me mboso ti sana mu de di mi nyanti me ka jira no sa eya mi na wo de jai amina pega ni mu na ne trousers ne tweba fom no ona ne tu okura no nya na ntuketo ne ho afa papa na awo kire ene yare ena ama amina ayese na so amina the next time I do beba no me transform yet to me diatina all day this akoma e dance na yet to me diatina all day akoma ejo day ni ebe me yet akoma ejo day ni ebe me yet Echo baby ko siri oh how baby ko siri ayaka baby ko siri oh ham baby ko siri isa kuma dance na yet me diatina all day isa kuma dance na yet me diatina all day akuma ejo Akuma ejo, you never made a way. Kama mikabi en kosiri, kama mikabi en kosiri, asenti en kosiri, enyubri en kosiri. Isakuma edasiona yet midiatina all Isakuma edasiona yet midiatina all Akuma ejo, Akuma ejo, never made it to come. Akuma ejo, Oh, I thought I was Nikwanwa. Ekwa run ebisa. Miss Afuna, the soft ladies, me in Funo so the gentlemen. The baby sia na no zinzin. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, the mob sound zero. Your baby, you shall on page my I got can no I don't know. The man worry robbers and worry. Akuma
Bamuse, Nani, or Shegalabia, sir. Until Mimi Nimusa, I don't believe when it's no quiet, no, see your main combra, a Yimra and a man Sambra, now on your side, Bruno. I'm a climate in our tank, on your mammy, Parapunti, means some, no, see your main combra, Yimra. Until Yimrano, Saturday, we buy no ayalo ala kura na bosses waye ben wayalo ala obeya salla kura bosses na miduru wa na buta sukita no dia wuro sa na buya suna e ben toilet wona wo gana rifi wa afre dia ye wuro mo no wa peja de ne se me wuro mi won fa wasi yadai e ti promotion de wa yo okote ma no ne me da no wa ya say what ti ru sa hey it's a form of I Facebook live. I mean, it's a to from what did it take to from I was just doing a fun about Sunday. And a person me to an amount. Okay, maybe I think I change it. And what's the do one? What you're doing about? And what's the day? Me pacho wa experiment let's say the man make a chance on him. Akoma FM. And I said we do too much you know say. We see the phone say. So we just start to say trust when we hear that was Sunday. Me ba tobo. Ati for Facebook live say here. Hey! Very to the pacho. I like to for what son and never double down. I never know so now down. Me pacho say the man here you Facebook live that's say here. What you do? Akoma FM. Yeah. Akoma FM. Yeah. I am a person that has a good now. With the experiment, you know, every baby, we buy your wabra one casa, say, one casa, why you can't casa? And you go on my order and the brownie. Mesada, yes, and I mean, I say, yes, but I couldn't be what. No, family is up and chilling in the young son. I don't talk to but who don't know fast to say, yeah, upon chilling in the young could have that. You said, upon chilling in the young could have son on the made that sabo or Yabusanga, and your Tigana region. Why, yeah, face the woman and then a quiet. When you part oh, my name is me. Maybe trust young cock. Anyway, I say no way there. Oh, many dear, maybe there. When many GMs, many G. And Timmy said, no, a man who I told you, I say, I do. The only me, because it's been where Jaipan. I didn't say, Ma said, and I'm 7 and no 2 on the sex and also, and near my course, when you meet me. We are dear, Mammy, Hababa. We are Baba. It's we are dear. Mammy, baby. To be in your such enemy. It makes like I see the face they come from a dear woman. And then yet you come back him. Hey! At what dear time? Sex runs first day 10 rounds. Now 10 rounds near from Anapa to China Viana to Nadichia and you made yeah now I'm quite you my husband go baby. That's a bit in where Jaipan. I'm saying Ma said and I'm 7 and no 2 on the sex sex and Good young Kwa and we know Kwa, get your Bokwaha. So I'm conscious to me conquering could be better now. Watch it. No matter the crown or any crown. Now, what you may be a to quine. I just said, but come wasn't here to quite the minimum dear and pay it through. A girl of Boconso or call on a partner 9, just a million do. And I'm with a Diana Crown, not a minute. Me and I remember doing a chromo for the far behind. It's a no one just a Obano. And maybe and a cousin woman cocophobia at the Wassam Cocotuna Bushaphone. A Bushaphone, I am Penhasamanka at a dear and when you do me. A deep and I was sending my almost
ɔbaa baako ɛsɛ m'anim sɛ kaakaaku. Okay, Obaba kon esina nim se kakaku. Ya de yɛka kyerɛ wo ne sɛ bia yi wo ho ayɛ fɛ pa. Wo kyɛn ensunuma ho fɛ. Aha ya Akoma 87.9 FM. Akoma mu nsɛm dwumadi braso. Awie ma akoma ni abadwafo. Yabo anu nti wo de aboda wuro ni mu a. Kosua na boda wuro ni mu a wo Facebook ho, YouTube ho, Facebook ho, boda wuro ni mu a makamasi o enche me be mamu data na mu chese mo de ahya sade na say mo ye no mo kosua na mo share mayene a na views no entumi enko nanim na nti ye say be start no a na chese mo akosoa na mo ahye mebeche ma start nche me ba beche data na mebeche data no I said the musi bom homodin de was ye push more na mutimi push more na yetumi eko yenim said ye mo ye no pepepe yada mo ase aha eya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadie mako matrase enya menko mani abadwafo ye de bro ba bia wo bia maka wuni ho ayeni ho ene yeni ho a wudi wo nti no wo hu hia ye papa wo ehia ye papa eno nti abrebia no ye bompa ya eya ye kaimo ye hwefo ene ye tiefo enyina ye fans no ye kaimo pa wonyame enkosoa enhyiramo na omama hoden kwatenten na woma madwuma nso enye ye na akua wa ha o sanso ena sikapa ewo fie yi emo na team no nyina Pastor Julius Evangelist say obi a ayekrado Ishmael ono ene bomi chidom ene adontene se me producer mi ankasa medin ede Marcos edia mejeso eno no na Facebook ho no bomode ya yehia se mo be follow yehia numbers no ewo Facebook ho eno nti momomode ya se mo be follow ewo Facebook ho mo follow ewo Facebook ho na maka no say every next week ikono na sade etie bia no data no de ye de be ma mo hwe obi a wotai wo Facebook pa ye monitor ye hwe da bia wo ba Facebook da bia wo ba Facebook a ono na yaje ne number na chese ye pushi data no e de ama no sebe ya ono so bekoso a ahye e de ama foforo na chese numbers no ekọ nanimu ano no eno nti ye be ne sa ti follow yen wo ho na like yen page no ne ja comment no wo ho na fe wa share e de ama yen ya hwefo e wo YouTube nso sa eno so obenya modie nti onso o subscribe ya na wemia notification bell no so ebra so a you get notified na wa share ama foforo nso enya bi ahwe ewo YouTube madawro ma momodi ase mo be subscribe e de ama ye YouTube mo subscribe e ma ye pa madama na mo share nso e ma ye na Free FM 97.5 ewo Techiman manager dache hineni adwuma ye foni nyina nso onyame enkoso a enhyira mo pii Nikki Pizza Fan Club GHU Kezra Fan Club ewo Hamburg Germany wono nso yes chidom na wobenya bi achie ewo dwabena na eye dwaben obin sika information center obutu dwaben odrefe obin sika ewo dwaben odrefe make us say ono nso ebiemo ewo ho a obi anya bi etie anointed fashion ewo buadi ayedua ase anointed fashion buadi ayedua ase anointed ono so ebiem Rock Hill Minerals Limited papa onyame enkoso na onhyiraw na onye okese pa womfa ye dwumadie eni agro na ekoba ne se yemmoa obi a ono nso ede ne case aba ha we yemmoa eno nso onyade a chese otwentwen ne nan ase ewo sokra Rock Hill Minerals Limited papa onyame enkoso onhyiraw na onye wado na wontre wontaban emu pa enche yene yenua be bi eba bedi enkomo
wadama enkomo a yebedie yi bomode ase obewen waso na watie ni yie pa na eduru bra ɛwɔ sɛ nso o contribute a watumi a contribute na bibia etumi ayɛ kama na mama nkancho so life is war, life is short, so enjoy any moment that you will get because death is unexpected. Life is war, life is short. Obra eye woko na nkwa nso etia enu nti da wotia ase bia no bomode anse wobema wani agye ma wani enye ubi bia eho sade etie bia ma wani enye esanse owuo enhyeda owuo onhyeda ntine wotia ase anopei wasɔre wotia ase anopei ma wani nye betumi ambase bedra wi akra na ni wi ase bi awia yi abeto wo a ma wani nye betumi ambase anwumere nkoda wo mpaso mpo owu nhyeda ma wani nye eja abobo no ye de ani gye ehu o said the akua and wa promise me shawa men ye ni ye ho papa de nyame de akakra o de ama ye no ye ni so ye den ye de eti wo fom kra no eno na nyame de ama ye se wo de bi beka ho ama ye ni o so on fa bi nka ho ma ye ni o ye nim ti akakra na ekura ye no ano ye ma ye ni gye e wo ho enu nti ma wani nye onu adofo said the tie bia na no was it Monday and I said Tuesday me free adwuma ba na me drew kokoben me drew kokoben ho baby na baby I feel gas no hey I say there me hwa 207 ka bi na at just say atitia ma afede me drew o me hwa sa me twam mu no masa be hwa kakra no ma hwa kwa mu kakra no just say na de che ye na me te say nipa aduonu 20 ya na egumu no obi an survive na emoko eni ntos etu agu kwan no ho se me hu se adwadifo o ma makodi dwa koton ni abusu anya bibia de kobo ase omudru kokobe ya eno ano no mame papa sudwendwen why no ani ebi asena ye wo mu na ankasa me eye bibia ho mame nu abe makwaba emena memu akwaba ya mia ye na wo mpom te sene o nyame adumo ho wadama udin bache from Francis Akambe Akambe oh okay yo Francis Akambe na Francis free ne bae Kofodia Eastern region sa eni wani abre eni asemi me so de nyina ho no madi ana because Kofodia na bema eni na no eten asem na no eden enu nti se beye na ubetumi eti asem yi bia ma me no odawroma so hododo awie ya ma me ma edro ba ko ne no eno de eya na hu hia me ye hia pomudi yo sanse muni apomudin a timi nye bibia ma no enye ye enti me ma o haksa mixture ne capsules ne bi anom ene say osa ye yade a edi ne panya pa no kwa ena yade a oha adwene ba ko pa enso eye osa ekom de wa buei udidi abuei emeko wo ma abuei emeko ne mu nsu abuei asam osotia na etie krofo bi kura keka wa chira asem wo say na wayonko e wakwa akonya nkrofo yade yi bia na mesro nye no a eye osa na edi ne nyasa no wadama woni obi a osa etete no a man haxa mixture ne capsules no bi haxa mixture ene ne capsules ensure ene topaye na odi ama no onomo a osa ne nyina no ase ebehye isa se osa ehunu haxa mixture ene ne capsules no a
ehunti odwane na amro mu mirika wadama okọ pharmacy bi emu a ubenya aduro yi bi na for 0240 238310 0240 238310 na Emma wonsa enkebi Hepasco Herbal capsules nso Hepasco bomodia na ma wonsa enkebi okay enu nti wononom a ebebo brabo no ho ban ene ensuo enuane ne ade a yedie ne chemicals no adoso ni na ye contaminated enu nti ama yade no edoso enu nti ma wonsa nka Hepasco Herbal capsules aduro yi de enkuntia bibia na de ebo ɛho ban ɛde ma wo ɛyɛ wo brɛboɔ liver asan wo brɛ bi fɛfɛɛfɛ owuye yɛ hwehwɛ mu a yɛsɛ ɛyɛ liver ɛno nti bi sɛ ɔma nsa ka Hepasco ni bi na ɛmɔ wo brɛboɔ no ɛho ɛban na pharmacy bia mu ubenya bi ebia na apɛsɛ wɔ ne doctor wɔyɛ Hepasco Herbal capsules no edi ɛnkɔmɔ ansana wanom ne deɛ no agya akwankyerɛ a fɛ 055 745 3579 055 745 3579 na Emma Onsanka Hepasco Herbal capsules no so ebi Samens Vital Herbal mixture and then the capsules again was say etose na Samens Vital de wadama uwa maami bi ana papa bi a owo sciatica mano enumbi anase ne bema no obema no emu adwuma yie ayɛ bɔgɔɔ sɛ kontomra yɛde akagya wodie ɛyɛ Samens Vital Herbal mixture ɛne ne capsules no wɔba watenka atekɔ bɛma wode atekɔ ɔba wo fiti krom nneɛma nkɔ yie kooko ɛna ɛha wo a ne nyinaa no ɛyɛ Samens Vital Herbal mixture ne capsules no agan mesrɛ wada hyɛ ne nso so obenya bi atɔ ɛwɔ pharmacy bi ɛmɔ frɛ 0240 616061 0240 616061 na Emma wonsa enkebi. Mena Bema Francis. Yo. Every die nti na ama wo every Eastern region edrihe. Yo, menasi. Me ne me yiri neti. Na yawo nkwala 5. Du baby na peninu we school ya betina me mane ko school o ya krum north o kotina ho no we senior high sa no bai o betina enchen ya che na awoma no ye mobile money te me fani o ho no bai 2 times ya me hunu ana me frɛ no ana so wa akra am say no ko ye den wa akra bra won frɛ wan kan kyerɛ obi aso ko akra ana so wo ko ya dia kakra bi obesan aba na wo akra henfa wo so wo spinters te menene di komutan bia te ache kra ansa na meti hu yese me ba no yeso akọ tina papa bi nchense ne papa no no na ye ne papa ano se menti ase asem ide mbacho shase bi ma na mitirimu nsreme Francis mama wasem no ebo medam me no correct shase mama what's the say pache me ne my wife ya wo 5 na peninu ya manu ko school on off to we senior high no an oba back ebetina ye nchen to na oba ya na no ye mobile man kakra ti me fa no home by 2 times me hu se o ye adwuma ana me frɛ no ti me frɛ na no so wa akra bisansa na ukoye den wa akra bra wa nkra ano se ukoye na adia kakra bi no besan aba onche ti ohwa kwanim kakra na meti se hu bi wo eyi na omu se omati se akwala na ko bema bi nchen se ye frɛ o sine papa no ano wakotina ne nchen ti me nso na menji ndi na me nso gusiri bonkomo ana me se ne se me ye nhwehwem ti me ye nhwehwem na me hu se anakore samuna ye sanity ana ma mpenimfo ko that time no na my wife ansana akwala ne bakono
wasesa ne nneɛma fi dem hɔ na ɔkɔɛ ansa na meti saa case no te mesuma mpanimfoɔ kɔ ɔbaa no hɔ no ɔmkɔ bisa no ana ɔsɛ akwala no kɔ baabi a ɔyɛ wɔn kra wɔ no na mmemmom na ɛyɛ wɔ kra mtɔ ɔmo ba bisa me so ɔmo bɔ na ɔsɛ wɔnim ho hwee nso mehu akwala no ti ɔhɔ no mo bapem anɛ sene papa no na ɔte ne nkyɛn ta asam no adwitwi ma so ta no nda nkyɛn me yɛsɛ metu ho anamo ana akyire me santi hu sɛ me last born nso se na ɔmo te sɛ sɛ akwala no sɛ nyɛ me ba sɛ me nyɛ me ba ana ne pa bɛ me sɛ bi ne me ne ɛbɔ ho nkɔmmɔ am si no me ntiase te me hɔ last year sa na ɔma akwala no nyɛ den wo fi o sa na ɔma akwala no mba me nkyɛn bi because bibia wo fi me nkyɛn no bibia wo kɔ handa ne yɛ bɛn to ɔma akwala no nyɛ den ɔmba akwala no pɛso ba me hɔ a ɔmpɛso ba yɛ den ɔba ya no asamba fa ne yɛ den de nkɔ te me hɔ te akwala no ba me nkyɛn a ɔtam sɛ onifia no wa ba o last year no be November no na me pie me ba fie me ba no wada wa ba fie no wada one ne nua no mu anwumbre mu ti me wura dem a na osare no so be didi ana me ma mo koto bi nsie de ebra no to didi na odu ba bi na obisa me se da to wo papa mi no ana wo se hwan obisa me se ono wo papa mi no ana ana mbisa ne se o papa mienu ana ana mbisa ne se eden ti na obisa me sa o se papa na otini maame dem ho no o se ono na ye ne papa na meme nya ne papa Jesus ana me se papa na ye friend sen ana ye se o se ye friend king am se wan ye friend king ana ne nua no mo tie se nya sa abo na o ka no ye kofi o se ye friend kofi ana se kofi be na last batwa na ono si na danfo no titan bia na construction for betra ye nkyɛn hɔ no bibia mo afi ye store no efie bi bɛn hɔ na ɔmo betra fie ɔyɛ adwuma na boy bi wɔ ha ɔtaba fa last batwa no ɔde ni kɔ ba si na danfo no ɔde ne kɔ ba ɔde ni kɔ ne fie hɔ so fi school ba no abafa ne de na akɔhyɛ hɔ no ma adu anyum se o mbakwa akoda no agya no ma na yɛ den o ma ba na o ma kofi nti to ka sa no si kofi na me ba no na danfo no ana me se tadia no menti ase papa ana me gusu yɛ nhwoma bet am sa akwala na nkasa ba confirm no de ho hia se mbasa yɛ nhwom bia bi ana me se na me to ana mo na me de asan yɛ abatu onim na ya mo hwɛ kwa ya mo ba fa so ametima aboa me awo ho yo me da se me agria radi yagopo hey Francis papa me madue kafra me da se wo first born no wo second wo last born enya wo dia sana matino wuti na bonte na wuti free ba no oyire first eh ye friend Patricia bet dina do na friend ne mami what's his name what you for dia okay na oye adwuma bɛn na ye provision store bet since of course ano na sentem na me hu se watu store no masi wo ya so ton wache nkwala ne se oton wache wadi fie sɛn ode 49 years mo nyina mo free mo ye one tribe yeah nyina e fi mo ye dey bulisa okay yeah okay wo first born no last born your dia sana Martin wo first born no last born e kwa ne yesen omo ye 5 okay yeah ba na first born no last dia mpo no wate na me yesa na ehye fifiri no so ye beba ho etiefo asam na no ahye e be bitimi yesi ani anu adi o hey where are we going nana
Marcos. Na pomete say. Yami adom me ho ye pa. Nsem na no odin. Eh. Ti da bia say 3-piece table so. O kasa na anum bi. Na me no bi say menya pre. Esa pressure na be ko so. Say menya pre. Pre na so pre ha. Na me fa me kai. Me da say. Yamatiefo nyina aha emo bibia akwa ba. E de ba akoma mu nsem dwumadie so me dofo me busa sa ompo no emu te sen megidi sa waje me so ofie se nyankopon adom oho ye papa pa enne eye yawada o nyankropon twedi ampon kwa mbasa yi adom oye yadom na wotwe na kọ asabatu asundwie mu na wotwe bia ye ba ne no obedi nkomo afo apomuden ho me dofo enye sabio ye hu bi neteye na emom se akoma mu nsem abadwafo no etena sese ya ne asia ba be wuram simedupe ne ye gugu sunsuo esanse ye kaaka ye ho ahwe apomuden ho nsem se de abre nyina no ye behunu se bibi a ye no apomuden ehia enti aduro so a ene ebu nipa ewo Ghana ha ne nipa nyina enum bie ne agya tum se eye 3p garlic mixture 3p garlic mixture. Me do for say the wo hwe no TV ne so ene Akoma FM online no eye sa pepepe na 3p garlic mixture etie enti abre bia ba ne aka cha wo say twa to phone no so enti wo pharmacy ho ene herbal shop ho no mo a no wa ya che nipa no e wo phone so say edro ya da me phone yi so yi 3p garlic mixture eno abi na mepe me do for on na down obeyi eno abi di ahye won sem wo sha se o no mo a ubedi ho adanse e de akire afoforo ye numbers ene go screen so no fa fre doctor na ye ni nkomo emfo apomuden ho ana ebia wo twam wo pesa wo kire number no ana wo bogu phone so a number ni nie Francis a ene ye kasa fa hypertension pressure high blood pressure ene ho nkomo ene ye di na kire se emoja moroso ane pebi nanom 3p ebetu ase kra ama bedi adanse akire afoforo ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Fred Doctor Sia na you eni nkomo emfa 3p garlic mixture no ehun me do for pressure ede ne kofa ede ba esi ewa abra enipadua no efri wutri so besi wonase emoje ntumi ndi umu afrusane yie enti se esi obi nya pressure no eye moja endi ne mu afrusane yie nti ene kofa pressure no ede bre no enti we kasa na ebe den me hunu se emoja ndi me mu afrusane yie na akofa pressure ede abre me ede mpo ene kofa sa hawo no ede ba yenhwe unsa brebia okọ hospital doctor krata aka cha se eye didi yie so obedi di nso a didi ntem eye na eye nsem pa na doctors no mo ka che ye no na so ka me se ye bibifue ye mu binom che se ye nchake hwio ye mfa ne man hyedan gugu akwan mu yie gi se yade na beto ya ansa ne hu se ye se de na me ye na ekofa yade ene de abreme wunhu no kire no na akoye ohaw bebre to 3p nom na afa yenhwe ede ne kofa se emoja ndi obi mu afurusa ne yie na de pressure ebebre no de di kan eye wadidie mu obi ho no mu a aduane a wo die no emu odu oni ne ntam anadwotum na odidi ebasa ka hu se wo di aduane na se anwampo ewo mu a ebe de na sa na dwo no anwane timi a digest aye adwuma e wo se ye edube ho na akode da wuntini mu afa akoma ne pompi moja no a eno ntine ma emoja ni umu afurusa ne yie no obo se emoja ni ntumi nko emoja ni ntumi ma because anwa no ebitumi koda wuntinim na yesrade edi sa akoma ne pompi moja no a entumi ntwi mfamu enkoye adwuma a ewo se eye obi nso mpe exercise ye pensu a enwunu de achile no etubo sa wonom a eno so entumi masrade no enane yie ewo untini mu etubo sa akoma ne be pompi moja no enso entumi enko sanso ene bi won na umoja no onye exercise da bia wote fa akon exercise aye pa enye se wo kọ gym nko na ye exercise wo ska betumi akọ gym obi nso de wo dem okra wotumi ye exercise ebasa da bia na umoja no anane na ye fresh obi ho no onye exercise nti ebasa wontimi timi sisi emoja ntumi nko emoja ntumi ma nti a doctor sta ka che se yenye exercise na ye ni di ntem
na yenjae anadwididie na mmoa emomoja endi emu afurusane ye enti 3p garlic mixture nso eniema na ewo mu no yeye ne se wonum kɔ nipadua ni mu a enyi wuntini mu ema wuntini mu na ho na enya umoja mu adwuma enti obi onum 3p pa se pressure ebetimi atete wabrabode intense pe 3p nom hwewadi ye susudi anwa aduane anadwo dasuo mu na nkɔfa saa ɛhaw no amrɛw ne ma exercise nso enye waduane na ensu a enwinu bebrebe nso no medɔfo no watew ho de afiri ho niema mabobɔ so yi dodoɔ na ɛna ɛka ho a ɛkɔfa pressure de bre nipadua no obi nso de yɛ ɔbra ɔnyina home ɔbrɛ pa wɔnyina home ye maame mu ɛwɔ dwom yi gyae ɛdwoda to kwasiada ɔnyina home meba kyɛw obra je wa home ene timi ma wuti paiwa wuti ya wo ja no woni so nyina abriw eye bre na ekofa saa de we nyina de ba eye stress edito da ko hospital doctor timi ka che o say eye ada na je wa home e ba saa e boa wo pa e ma wo nso apomode no ene matumi koyie de ma enti de obehu say pressure ena eye wo saa no etipaye ene ne subirie ene ekofa de brew abra wo ye adwuma onje wa home afei etumi nso ekofa deba wabra obi wo hono mu a bre na wabre na wonyi na home no ono atumi se waye mmere enso no woye adwuma pressure tete wa enakura wuntumi nna pe 3p nom ebeboa opa na ayi saa hawi ade afiri wo so afei die number no na menkyɛw we ye de mbobɔ so yi de etumi kofa pressure edeba afei ma menkyɛw de pressure no eba wo so a ebekɔ so ɛwɔ nipaduam na wayɛ ntem apɛ 3p anom na yi saa haw no afiri hɔ ye number no ɛyɛ 0248 92 88 24 medafo kai sɛ 3p garlic mixture ɛho nkɔmɔ ɛna me ne wɔ ɛboi Ghana ha baabi a wɔ bia Bowura pharmacy shop ɛne baabi ɛto bibiduro bodin no 3p garlic mixture yɛbɛyi bi na yɛ de ama wo sɛ pressure no unya bi ana ɛbɔ wo nka yi a ɛne pressure ku eku nipa ɛwɔ Ghana ha no low ne kora de kyerɛ sɛ ne ho ahometekyɛn wɔ bia high ne mpo de sɛ ba a wobɛhu wani so bebiri wo kakra na wuti pae wo na ho twetwen na ho yɛ obasabasa low ne de ɛmɔ nka yi o mede mani ehu bi low no ɛmɔ nka yi da koro panipa ne ekɔ akodware o otwa hwe adwaye ɛno ano edi kodu hospital ɔhwere ne nkwa yɛduadua no te sɛ ɛyɛ low pressure ene ku ne frede saa no maame a kyerɛ sɛ wohu no a wɔsɛ yes ɔbaa nie da koropɛ yesu ya nanso so na asɛyɛ wie eti ma ne nyansa na wakasɛ me hu yanka ma 3p meo fa 3p ye waduru sɛ ne ɛbɛyɛ a emeku frede na emetetew sɛ wonya pressure de ɛbɛyɛ wo nie eti ma wo nan sɛ taatai ɛbɛka sɛ de wonya asikyɛ ya de because ɔmo mienu kro mo nante bom eti ma wo nan sɛ taatai because moja ni umafuru sane ye na oho twetwen na ho yɛ basa woje ho a enye ede ne subirie ene brew na wuti pae wo ɛyɛ pressure na ɛyɛ wo saa no ɛho na wayɛ mmere woyɛ adwuma kakra bi a na wayɛ mmere wo sɔre free kɛtɛ so a asa ya bro wan kantimu a wuntimi nsi fompo ene wakɔ adwuma fa 3p ye waduru enwumere wo bɛda ade bɛkye no na ho ɔden pa saa mmere yo ene mabre fatigue ne nyina bɛgyae wuti na pae wo ne wani so a ebriw no ne nyina bɛgyae etima wo bo ɛyɛ wo ya na wakoma na wo mfe ohumi a ensi so wonso asabie wo ni asthma pressure de obɛyɛ wo no chance ya de foforo bi na ɛyɛ wo etima wo hyehyew etim wani suo wisi wuti ase de akuma na edwam ni nyina ye moja endi umafuru sane yie ne ntia pe 3p nom na emwa wo na wobedi ho adanse de akyere afoforo wo kuma se ha pharmacy shop ene ba bia to bibidro bia edi no eye 3p die number na menche ba bia benya aduro ni bi na kope bito ebeboa wo pa ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 8824 medafo kai se 3p garlic mixture ewotom ehwe ho a ebo enti to a handle so mu yie yere ne se pampe na wonum wie a wape baby papa de esi kuma se Bowura Kolenak Herbal Dani Herbal Criske Herbal ubenya 3p garlic mixture
Hofo nko Albert Sam, Takrade AA Mensa, Koforidia Gabson Pharmacy ewo ho, Mumuni Away Enterprise ewo wa, yene Cathedral no ene di nhwanimu. Wafa Kwadwo Herbal Temale, baby a electromat no na. UDS nso Charles Herbal ewo ho, bodi ne keke. 3P obeyi bi edi amount. O Kumasi a pharmacy shop bia ubenya bi ato. Enkran Accra okọ hono so a King's Walk Kofsam ena Angel Herbal so Okanshi. Wedema Pharmacy ewo Ashaman, Little George ena Health Alert Clinic. Omo nyina wo Enkran. Wo de Ghana ha baabi ya Bora Pharmacy shop eni baabi eto bibidru. Bodi ni keke 3P garlic mixture obeyi bi edi amount. Dia number no na yemfia koma twetwe no ensi ye bre no aso. Ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 pressure nko ade wadro eye 3P memo oyare so anu nti se 3P mwa Fred doctor na ye ni nkomo that's ne I say nana I Akoma 7.9 FM on your TV Akoma mo semedie no na wutie mini Mira Francis na 18 komo be me na wo yire waya no ho ade oba na woni ne tie no pa chema ye no ho ade won mo worry mfie say ni the year 2000 am ko ye no ho ade awo fie 2011 ana ya ko ye blessing na che say one not 9 kakra se empenatwe ansa na wo koye ne ho ade mo man mu bi ansa na wo koye ne ho ade first one ansa na me koye ne ho ade first one ansa koye ne ho ade okay wadama ebra motna ye no na awo ho ade kakra ma mo bre ansa pacho kasagu fidie minu ne di komo ye nti mo amre okay na ayasemu o yewiase e ba ya yewiase e ba ye ayami yo wa wunum emu mienu enye wodia I see enti ebra oba no fefro tema won ne tena ye na wo hwe bra wo fefro no firstborn no ebra wo wo ye no na esiso a unu say firstborn ujidi na wo mansa wo ba ho ansa na wo be fa no okay ono na me start ya me di waro no okay enti firstborn no enya fiese ansa na wonyi nse na chi onya 8 years ansa na ye wo na chi okay wo ye adwuma bayin me ye adwuma education service no teaching staff oh okay e pacho worry ye no na munyina mote anase because of wo wadwuma ninti bia na wote baabi minute bobra fufuro bia na obi twempra wo minute since tama me no twempina kra pono no wona minute since minute now suspect wo yire kwan bi so ne niema wo ye bi woni no enya ntokwamre bi wote se wo bi kasa wo yire mprani bibi atesa David niema nya wo ho no so tambi wono akasa na egbo mama na ese boy bi so ope no ana obegbo mama na no so awo kwa mensu na ana o kira me boy no na wa madam for ba ko bi ono ne nante ono na ye adwuma na o kira me sa boy no nti ana amsinte akosi de ana obisa o so obisa no se na woni mi ana o se to wonim se menu wonim se menu no na ye ho ana obisa boy ni se boy ni nim wo ai ana o se boy no jisu se ai na kore wonim mi ana obisa boy no se to wonim se menu no na ye de ene ye ho ana ana o se ni boy ni ka chan se ono ana ope na nyame mom na ye de ope mi na se me ware no se ma ware no kura mpo no awonchi mi yire according to ono senior ono ka kira me no okay na sabre ya ba ye say enkura yi emienu enya wodia no what to say be as boy no kan so na woni mo no woni mo no okay what to say mu ba ako eye boy ne dia na ono na firstborn no akotina ne nche no boy na wo yire ka kire wo say wase ne pai no wono na firstborn akotina ne nche na na say time
one no or catch and say was send a pen na wawo ma first born every ne anya wo no na afina me no wo ho a meka se tamanda me no wo ho nyina na otimi nkia no na wonyenyin say first born no David na me pachi wo wadama fache me na said ma memra ho chire akwari nyina wa na ato wo no mu den bache he wo mo ages no eye pani no e wo mfie sense say sisia wo 29 years 20 when you 29 years yeah you so ni auto so 21 years oba na bema omu nyina mema ayi last one pe na ye oba ana wa na wo hwe nkura ni omu nyina wadama wa mpachan pani no wa na ko school ba ni wie SHS okotra me mama hokra e wo north no wi school asa na oba okay na wo kasa no wo se wife efrefie mpachan wo se wasesa ne ne mafrefie mpachan waja awade mpachan so waja awade ono na se sa no wa ye ne ho ade ma ye no ho ade okay intino eno an say wasesa ne ne mafrefie se waja awade eno ano no wasesa ne ne ma no koye no meko ne maame ho ne meko bɔ na amane meko bɔ na maame na amane in fact no maame no suye se oba na sesa ne ne ma afimi dem ho because na maame no suye pa na me kura ma no me hu si me san ko bɔ na amane na nso ayese me ye ne sa amamre kwan so te o ha no frɛ no so bisa ne nsama na omo frɛ no bae omo frɛ me so ye nyina yakɔhia nti woni abusuafo ne hia ano omo kan ya wose won chinchina won ware omo kan ni nyina so ne senti a osi aware no on ware biem ose won ware biem wan timi a mo charge bia ebia obo no wan timi akasa wo bo David ana ebia won search de wunyi sika omo ho kire wo ne nkoda no David won tete wo ba no mimi tete no because ade simi crampo sabi se store wo ho a bibia wo store no na that time no kotogu nyina ko fa ne mariba wa na o she ni dwa yes man ko togo kwan so me se na edwa no no so no modi mbo no odibi shema na store no gina store gina fine se sabi ade chi na me bia one day bia na studios me nyes kama okrampo na common de wo mentimi kasa no nti baka so common de nti na wa de wa sisa wo ne ma akọ bia na store ni nti no umfie ne bia mu niema no ana wode eye ne niema nti no ama store no kra ba fom a one ho kire no betumi aba me so that time no okotogo nyina ba nyese nhwini ai store no de niema ne ba ode gudem anko store no ode bi bagu enye provisions provisions na ayi okofa oil mackerel sardine ani emu niema bebre togo riba okay na tema wo shia no ankasa no na okọ togo kwan so David that time na me shia ne yesusa kra sa na ono wo mfie sense abe na mo shia no we am fans by 20 years ma and as I say wo 41 years 49 tina chese sematna by 29 years akwala no krampo na me no first born na me no ya no o di 26 years wo men samansa na okọ ansa no okọ baby o na chese okọ ye ne 3 years yeah okay na akra no okọ school penny no omu nyina akọ school okay ti owie school no ansa na wo okọ owie school no betna akra be obetna be almost 3 to 4 years kra ansa na okọ akra no okay okay enti okọ akra no a wo frɛ no because ne papa no wo ni enti no wan kra wo menim anti na me frɛ na me bisa no ana so okoye na rounds bi wo besan ba enti breban no wo ka kira wo so wo ne papa ho wono wan kan kira me na me ye nhwehwom ana me ko hu so ofie ho enti wo ko nkra ho nhwehwemu ba ade na wo te ye ma wo ni ametiye no ni a metiye na me pese me nyangina so no me bisa kwan den na ye ngina so na wo ka se wo ko ne papa ho no onya kro no so mama direction na me kwa me okay what's no why ho because on say a man to the deal ho
se bibi si ana o ma ye bibi no omo ne omu kunu no moko a ebi timika ebi akora we nya ode a no wanka bi kra nkyira me da nti eyeden na omo keka wa mo na ekeka eye kuromu wo no obi keka na se oba no bibia oben no ene beti ho kire wo ayi obi a oben me na eka kira me se o first born nya wo de o se wati se akwala ne bibia wakọ no anye akra no ko wakọ obi nchen se ye ne papa okay wakotina obi nchen se ne papa no enti won so uye investigations na wo hwehwe mu ade ko duru ho no ampani apasa no wote ne papa nchen yampa uko hunu papa no minimum ne beti me ayi tamam ko man kotu no ne wife na me kotu no ofio okay and the wife catch us and step me ne wife krampo wo hu si ma ba honko okay enti wo bebi sa wo yere no because e was a ubisa oba no say na wate say na tie ya na ya bisa me ayi me penifo ko ha so wonim say akwala no ko wo say akwala no ko ba bia wankra no na emi mom na ya okra me to mom ba bisa me nti oba na ntumi anka say eye no kwese akwara no nya ode oba no de wonka hwe nkyira me na o first born no woni no communicate ye enya say since awoko hunu say wo be ma bi wo se ne papa ano achi no me ko hunu no me wo ho ano frɛ me ana me bisa so ofrɛ me ayɛ den ana ono so opeso ka asam kyira me dia asam no ka kyira me no se sini ade na akoye no so antam bi oba store oba na maame no obiti store no mu enti ono so be gina ho no ana we sa ne chia ye den ekọ na papa no bonidi to papa no bonidi no gina e ana obi san so onim no ana no so onim no ana o se won fa ne number ma no o so o ka sa ne maame ne ka se won fa number ne nye den e ma o ma ne fa number ne ma no te ba na papa no so twi ne so won fa number ne nye den e ma no to no so a onye oba se bia obefre na ha no ana se bibisa ana odi number ne ma no de chiri na papa ne frɛ ne kasa akira no e ka chen se ne ba no ana wono so babisa ne maame no o so obisa na ne maame na di na atem obisa na no adi di na atem de chiri ogusu bisa no na ansa na oye den we opinion so sisa na kure nti o maame o ba pani ne say o maame atumi abie na na ka chen se ye no kure sa na oka okay na ene ebra muhia ye no na oba no deny say onim bibia efa ho say akra ne ko papa woni ade no mo anfa mu oba no anka ho amana ma meyi na no say ni say si ye e no ma meka kire ne say ne papa o yes akra po no sini ade na ye na ahye me bufu nti me pese me de ayi kura ba ko no hobi wo bia wa hwa akra duru sam pepe so no be ma bia ba bagye no akwa na nchen ya wa meka bibia o se ne ba enti onko wa jai na ma no anu ho asam na me pese me fa me ma asam pese omoma ye DNA test na me hu si e media fine anya media so na me hu kwan ya me fa so okay oba last born nso because me baby o a e was a work no crack catch entumi ma se oni wo ba ate edan ba akọ ensuo to awia moy was ma sesa me ne ma afiri ho wasi bu fia na mutim there be a high okay and what sesa ne ma na kọ high bi wo baby am wo no nso nche emuntwe and one hwan na te ho me de apart from akwala ne beka say boy na wotini nche no na ka say ne papa ono ne papa no me de me I say me nko ho te me nim etu yiri tu ye no ne be ma na te ho sana ne ba na ka kira me okay na oyiri no sesa ne ma e de free ofie ho e ko ye no e di science na wo ba no be ka cho say papa bi aba ho a wo se ne ba no be ka wasisa ne ma no first day I was starting so wasisa ne ma na 30th December 2022 by last year ya na akwala ne November ya ma na akwala ne kasa asam ne kira me 22 23 24 25 26 30th December eno was sa ne ma no ko 2022 eno sa ne ma ko ye na abusua ba ye o mo betena ase enso e kan ye no
Wobana ntumi ankasa bia mekunu ye me say ena bushia na te ase sansa momunte o ma ni bra kra friend tra panichowa bokuteje nyina wore nim se bibi o hokra mpo na nko ya on de on fan che na on ye de na o ma nko hwe ankwara no se on ye wale wo problem bia ya na oba ne ta complain wo ho ana wa on complaining wo ma e bia mo ferifo bi say bia mekunu say nti mo adawro ma mo ne nkasa ma me suit David. Okay, Papa, were you healthy? Me, like BBI, okay. Yes, mama, cause won't call hospital, me and can't just David. Who are you low sperm count? David. And I BB at David. Uncle hospital. David, me, my mom can be sacred. Now, who yes, I wish and they are some better, you know. So wish a first born no. Now we be share last born no so. Woman so we share said your mu. Kwala ni nyina omu nyina asise. Omu nyina asise. Uko uri hwa mebra makrampo na omu ne mebra mani nyina asise. Na last one so a what ye no we bisa ba no. Sa akra ne beka ono no meti ye no chese a mempesi ma no beto oba na no ntimekọ na mekọ ne maame ne ho se mekọ akọbọ na amane da na mekọ ye na sa nwumbre no ana ni sister Penny be fa maame ne de kọ akra ntimekọ tu ni sister Penny ba ko bi nia me yiri ni di na chi no mekọ tu ono ofie ho ana me se nka me ba manchen no na ni amati ne bet si me ba na oni won de antemedi asam no ye den etu wanim ana me ka asam no kira no timiti ne awa no frɛ maame no o frɛ my wife no ka bisa no so waka kira me se akwala ne nyem me dia na no si hwa na kasa kira me ana o si me meti ha me na me di sa asam no betu nanim to o frɛ na o si wanka hwe kira me to mu ya mu ka tu fo no san frɛ back ana wasi hwan ye den na ebo na amane o se ana o se me bai man ka ni awe den obo ma amane ne mom ni ame me baka o so me ba hwa ma na aka kira no de ma ni won to no wa de ye den me di asam na to no nanim nti na o frɛ ono abisa no ana o so wanka hwe ncha me ni o kan no ensem ni bi kire ma adwen kakra kire say wona wa hwe me school omani nyina wato wo mudi wa na wato wo nyina ahwe wo mu school an nkura na tena enti se baba manimpo at the age of 29 years se wo bia beka kire wo say me ba ne wo a na wasesa wo ne ma preko pa agya wo papa no a wono hwe wo free kura brema mu awie school no no wakotra ne nche akwala no krampo no wanka na french ya me say wokọ obi nche on o so koye na ade awa kra obesan aba say onim baby a wono wanka no kra nche but gonna say wo tu mi sisa ne niam preko pa na wo tu akwatena ba akọ no so ne benim papa wa bra wonim sa wo na ahwe no school ama na nyina ba bedru sa pepe so no wa ba bedru no wo tu mi course last born no wo won fie say last born was 6 years 6 years na 6 years no to be back and say me papa mo ye mienu okay say me papa mo ye mienu de o to say obisa me say ni papa ne mo ye mienu ana say ho no de wakonu papa ba ko wo ne maame ho wose papa no ne kasa akira no wose meme nye ne papa no no ne ye ne papa wo betumi aka ne sa wadidi akoro e betumi abasa wa ba beto no wo o maame ho enti say o maame no woni hobie enti ono no ye ne step father to the step son to obetumi akasa me ba no ma goes si America no no se medical ka say na meti hu fa ho ansa na akwala ansa na akwala no baba kasa samna kira me na me wasisa maame sisa ne niam no koye no sa na meti hu afa ho ansa na akwala na nkasa mba ye de ti me yesi me to hu sa akwala ne nyo de ye be ma so masibi sa na meti no
ana meti no hu ntimi pese me ye me hwehwe mo ansa na akwala na nkasa ye den baba ka asam no na hwɛ nia wono nso ye huhu ye obeye huhu first one ye huhu wani mu ade ti no ka ne ten no waka ma no kwa kire wi afi na wobeye huhu because wonim se wonim sa akora no enye papa iba na ye papa foforo ba wonim dadada enti ade nti na wa meka nkire papa me ho no de na wo twa ya afi na won se na me yesi me sware se me baba o me sware se me baba di penine me betu anamo afa penine hu ano saa sam no pa miensa kra na ebisa me se saa yi no ayi me baba betu anamo sie na o mate se ketewa no ono nso saa na tie sie na o mate no aya na kra nte ba ko ne bɔ mama ne no na enkae fo no de o bisa me se sie na o mate no aya na kra na ana me se me nim ho hwe wonyi ni sa wo yere wo da so don wo asesa na niam akoyi mama David ma David ma me menti me nyone sa David wujidi da se me de me David say awade die me nam no ma say awade ya control to so ya du baby no so ntimi nto aso a me ntimi okra se wa fa bi dada David me mfa bi wo yiri ko ye 2020 2022 David ebe pim se David eni ohu ni ho ba nyana kra okay yankwa na yani yankwa ji tonchi herbal capsules ne bi eno papa mesa ba so achemati yankwa medase etefo ene adofo tonchifo aso ye na sabe yedi mu ewrei ane kontonche links ye na yedi enura kukuda miensa aba ye kase tonchi awe tv ne so a ye mema duro tatashe no eda ekire me pacho ye tonchi emema ede e na ye wo tonchi feminine herbal capsules tonchi feminine herbal capsules me pacho eno so enie ema edro e na ye wo tonchi co capsules tonchi co capsules ko kwadro tatashe na ye nro ni miensa nyina sa wo pe bi ato a ba bi biara wo bia obenya bi ato odi wani kiremu e wo pharmacy shop chemical shop herbal shop me kire ba bi biara ye ton adro bia obenya tonchi enro ni bibia ato anase etu tonchi o tonchi ese emema ekuremu se etwitwe wo ye bema wadaromafo so fm na eneme bema wona wo prostate no me pacho uye obi a wo dwunsom hawo anasa wo fa bi una na bi o papa bi ye de rubber ato ne bema mu ana ye bɔ ne pampers enam ne bema sam adwunso sam nchi a me pacho ohia se wonom adura ye fra ne tonchi herbal capsules obi a wo prostate bia me no wo tonchi a waduro we eho obi odwunso ntentem obi a wotena kema mamenyunso kakra mamenyunso kankra be pacho waduro ni obi obo pampers yenyi pampers na dwunso se bebre obi adwunso semuti waka dem me pacho waduro any tonchi herbal capsules ye be so be frɛ ye number ne sesi yi na ya kire ba bi obenya tonchi ni bi ato wo frɛ sɛ wo gina hanam sɛ wo ha ɛhefa na obenya ye aduro ni bi ato a me pacho ye number no me ba bɛbɔ aduro no enie ɛyɛ prostate ɛna ɛhaw ɛyɛ dwunso mu haw anasa wo dwunso a wo brɛ o kyem wo hia tonchi herbal capsules ye number no me pacho ɛyɛ 0553 51 11 59 ana 0243 90 77 33 me pacho wo de woni chiom e wo tema community 5 a little George e wo honom o kan she drug lane halu seba e wo ho Madina Old Melcom Adepa Herbal e wo honom Adepa Herbal wo Madina Old Melcom Gabson Pharmacy e wo Koforidua Madaro mame no mienu nyina na wo Kumasi anum se afoni chiom e wo Asempa Pharmacy Edum PZ me se ne pharmacy shop ne miensa nyina wo kwa benya tonchi enuo ni bibia ato Asempa Pharmacy Edum PZ baby a yenua mema ne ton phones no Seba e wo Abrepo Junction Santasi Taxi Rank Seba Mitio Kumase Abrepo Junction Santasi Taxi Rank onom no okwa wo behu se Seba e wo benya tonchi emema de ema de koko de ni bi atom Samdora and Co Herbal e wo Kejetia Gate 4 Kejetia aye kan Dubai no Gate 4 Samdora and Co
me patro oko grade 3 nso a opposite grade 3 opposite Samdora and Co e pharmacy ni biom esan so e wo ho eno nti say grade 4 owura ma bra kwa me e wo ho grade 3 opposite Samdora and Co pagya oti a obon say omo pharmacy e wo ho owura ho no abenya tonchi enuro ni bibia ato Angel Herbal Shop e wo Imrom Abyss Terminal me patro baby a stores na ya ba besisi e wo mrom fefefe no on se bus terminal na say baby biara ye load no obon say stores na yesisi no pagya oti a Angel Herbal Shop e wo honom obenya enuro ni bibia ato Misty Herbal e wo Imrom eno nti na me say baby a wo no na wa fa wo phone na boye number na wa frɛ ye sɛ wo baby say ɛhefa na obenya tonchi enuro ni bibia ato me patro tonchi herbal capsules bɛmɛ bia enyina ɛyɛ easy say anase ye wo 89% say obenya prostate esan say ye nuane na ye die no me se kane ne ye mpanyimfo no munyini che pa enso na omuwu wo kwan pa so abra prostate bia ema wo so enso enei efi 40 elko obon se ye papa no se fie ba ko na nipa 45 ewo mu a obon se emema ewo mu na enyini no emu 35 de na prostate aba besio wo so obi won ma ne wo fa bi obi won ma ne papa bi obi won ma ne nana bi prostate tete no wadaro my wose wonom edra efe ni tonchi herbal capsules bema wodwon so ntentem bema obadwon so bewie na se moja edi akire obema ni mu femfem wo me patro oye bema wota etwetwe wo bema me kire se wota atwetwe ho masturbation bema ota de ne bema to ne nsam na otwetwe ne ho bema wodwon so a wo fa ya wo mu wontini mu etwetwe wo woye bema me patro ya bo pampers Ojunso semunti wo da duro so me patro me no wo to nche e wo ye dry e friend tonchi herbal capsules e ho me se prostate duro tatashe obi a ye de rubber to ne be me no wo to nche ya ye be yi rubber no afi be me mu esan sa ojunso duro ben no enam prostate ne ho enti no me patro se prostate no eye kese a na emia junso duro ben no emia ne pe junso de wotin kasa junso eta wa yase na so junso ne nya kwan na afem aba prostate na yekese nti emia wo junso duro ben no me patro nom eduro ye friend tonchi herbal capsules na emwa wo emia wo prostate no enkam wasa de trade ampo eye no no enko normal na junso bokwa wonte yaw me patro bi won ma junso ne ta na yase okwa junso bi ya wo tese junso sanso de no obekwa ketewa bi na eba Ochim ansa na dwonso no aba wadaroma oye kakra ma baba dwonso de aka no obetena se nani na ne ho so kwan kra dwonso no befa so aba abonten kra no onhu nani beba ne ho so no dwonso egu ne ho emema bebre ye mpanyimfo bebre papa no bebre e battle prostate me patro bi won ma ye mfa rubber ento ne bebem eno nti onim se bia eye normal wadaroma enye normal eye ehya ase free ho na akwa kodu ba bia de rubber beto bemem ena de chie bia so obusa obi oye adwuma wa yaresa bia me che won wonim de wo prostate mo beka sure se adechie bia prostate eku mema eno nti meso me se mema ho odin eno nti ni kwan se o ma prostate beje odofo bi eboso eno nti wo papa bi odwonso ntentem wo obi a ye bone pampers wo obi a de rubber to ne bemem wadaroma meme se me no wo to nche wo ye dre fe ni tonchi herbal capsules ho enye prostate dro nko a eboa ma bema wa ye mre e wo mpem bema sesia na ne ho adwojo me patro wo bema ne betimi asori agina ne naso ye wuntini no entin na betre wa ho odin eno sentin no emu esisi na mo ya emfamu a eno na masisi na ho adwojo sesi na ho adwojo ono obedi mpaso agra sesi na ho asa no eno ntin na se be ma ota atwetwe ne ho no me patro ama enne odebo ania na waje mu wohia edro efe ni tonchi herbal capsules be ma bi won ma adwumaden ebi nti opegya ne ma ama ne sisie mu hawo me patro ka kokọ aduro yi ebom Odi tonchi ko capsules no eka tonchi herbal capsules ne ho a edro we mienu se wonum ebom tonchi ko capsules tonchi herbal capsules wo ye be ma na se unum boma ebo yi sisie mu fin ebo yi koko bi afru sisim be ma koko ewo ne so no me patro sabi ni hunso enta anwo ba eno nti wan hwe ya sabi ni ade aba be hyew yeso de yenimu ye eno nti se wo tiem na se wo ye be ma wadaroma osisi taa ya wo ya ohunso agene eye koko na wo so Uta kwan mu ne mu wasom ya wo hene koko afifi widie no uta aposa wani me pato osisi neta eye wo ya emfa nkwhye ne ma bi apagya na asa atenase adwuma wo de wo ya atenase adwuma wo ye nyina ho adwuma ka adro mienu nyina bom na enom tonchi ko capsules ene tonchi herbal capsules ebeboa wo omema semu wo be sori agina ona so na wo betimi abo adwuma age wo 3 points ye wo tonchi feminine herbal capsules e wo honom ema adro
nyankopɔn yɛ adom ɔkyena yɛbɛba abɛbiebiem ama wo nso wate aseɛ ɛno nti woyɛ ɔbaa na sɛ wowɔ menstrual pains bosome so a na wo bu fa so mepatwɔ frɛ yɛn na yɛnkyɛw baabi a wobɛnya tonkyi ɛnuo ne bibia atɔ wadaroma number a wobɛfrɛ asi soɔ ɛyɛ 0243 90 77 33 0243 90 77 33 anaa 0553 51 11 59 fa w'ani kyerɛ mu ɛwɔ takrade market circle nimdeɛ pharmacy ɛwɔ hɔnom nimdeɛ pharmacy ɛwɔ takrade market circle gabson pharmacy ɛwɔ koforidua tribe of judah herbal ɛwɔ kasua old market adepa herbal ɛwɔ madina old melcom ekus pharmacy ɛwɔ ashaman halus herbal ɛwɔ kanshi drug lane little george ɛwɔ tema community 5 wowɔ goso imem wowɔ baabi ani wowɔ sunyane brekum kasapen ayomso akrodie tepa dadeɛ so aba mepatwɔ baabi a wowɔ bi afrɛ yɛn na yɛnkyɛw baabi a bɛnya tonkyi enuo ne bibia atɔ wowɔ kumase santase a pharmacy shop bi a wɔ santase bi akɔ woso wopɛ tonkyi enuo ne miɛnsa nyinaa wobɛnya bi atɔ mɛsɛ samdora and co herbal ɛwɔ kegitia Dubai Gate 3 opposite. Me patro KJT Dubai Gate 4 urema bra kwame ewo ho Samdora enko ubenya tonchi enuro miensa nyina ebi atom. Angel Herbal shop ewo Imrom Abyss Terminal me say udru Imrom a ubon se ye ba besisi shop fe ewo honom wadaroma upeja oti abon se Angel Herbal shop ewo hono ubenya tonchi enuro ni bibia ato. Ye breno aso eno nti freye. Nyankopon ya adom ochina ye besan so aba. Number no eye 0553 0553 51 51 11 11 59 59. ye do bi bra so oji ibre no tie Nyankopon ya adom ochina ye besan so ehia. Meda seba papa medo ya Akoma 87.9 FM Onua TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno a ɛna wohwɛ na wotie no Francis mami bi saw say we mu nyinaa nu obapani ne titiw na ususu sɛ ne bia ɔne saa man no sɛ ɛyɛ no kora sɛ pani no ɛyɛ obi dia na wɔne ne hyehyɛ hɔ ansa na wɔba abɛhu ana mo twempena aba meba. Hello. 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 Yeah, Patricia, good afternoon. Good afternoon. Mama, now what to say? Yeah, the Christa say. But me din the Marcos. Na we me pesa me ni wodi nkomo kakra bi na wo chese me. You're a friend of Francis. Woni no? Okay. Francis Akambe, woni mo no? No. Me pa cha na wo kro no. So bibi sa. Asa bibi sa menti ase. Asa bibi sa. Yes, okay. Patricia, Francis only ne was saying. I saw more busane. Oh, mama, me so wo na me bisa wo. You were na me no kasano. You ba me your ba ye pese ye say. You know me sa se bisa no be bisa me asem ba ku me no. Bi o eta. Ni me no mo nto aso. Nti o me ha no de asem abre wa. No we bisa no. Kwala dodo a wo no wo no. No awaka. Okay. Na wadawroma wadi aba betu ye ni mu se enkoda no de di nkan ne de otwa to enye ne de a eye no kre no ka me de nkan re busana so maka bibi a kire na wo ba no pani no na asiri pia ka kire no na pani no wo hene fa crisis say ade so buso no Francis na nkasa enti ade be na asi a ebetumi ama no akeka sansem ati say okay ade na asi e what the na asi ne ba cha wane no one can tell so you come on you about 10 years on kada me be say ade na asi be ma naka wabeka asam no ekire ya adwene me yo ba
ɛni ma mi kyerɛ ma adwene nyi ni ɛnkyerɛ mi fra wɔ mi sa sɛ ni yɛ na esie ma yɛ wuli sa asɛm a wɔka no nukuri bɛn na wɔm ana nukuri nim sɛn na tiɛ. Mebacha tie me kakra. Me tie busua me be busua. Ana obewu me obusua. Ana so ope me na me di na ti koye. Ene nyina ye ko sena ase. Enti sasema ba anko be dane to me busua. O dane to me busua pe ni kakra wo se. Kona papa mako rent dan, mamba be ebusua tie. Me ko rent dan, me busua pe ni kakra wo se, fa me dan ti ka me brem. No office kana ma me na me sansan le ti na tena se nhwe nkwala. O sorry ya pe na o kakra ne wo na ne ba ye ne se. Me busia pe ni oni nyansa o nyansa ko nka asem no nkere no se onko fa dan ni sika mra wan ko busia pe ni obi mu na odi na ni tre ayi komase ase ne me tie busia mu to no na mo no tie busia mu a ni tie busia mu enti me nka ma asem ni tiga e wo bra ni tie busia mu enti so so se ono no pe no no na te na woto wa bonten atetem ene da ma din. So you top money. Eto waka eto nsuo, etia banka, ema nkola dem, eto atade esa nkola, etia ni school fees anka ne oye no nkonye. 10 years ni bra we atena 10 years. Man give 5 years da. O so won mu bisa no. O chantra, na me bi ya meka. O timi fi yo ho. First of all this case ni ba ya your friend, na me was sorry, into me phone me da silent. Into man ti am pa ko no. Ya ko asori ansa na mi hu me score na me friend no so ma pon program no e no fa no ho so te no do ko nti me ka ti ko no ka te ne se e da wa ye ready for da kwa adom no on frame na me ni ni na da adom o ti na na ya ko to ka bi na so me ka me de ma ne ko no ko fi mo bra mi ni mo ho se we ni wadwuma na ma frame you ni wadwuma na ma frame you ko no ko wa ye na gen so o ko no wo san ko frame and let me go. Me and the one say dimeti. If you don't know, I'm only saying top money more ba. Only did that. Only the choir about association. And so my tenants here, the woman are here. Not on so many. They've been pretty good. It's almost someone better know that man is named Bommy Bra. Na kyerɛ sɛ ɛno nti ɛna ma no ɛma wo sesa wɔ nneɛma koraa to free. Na madam, what you your bar? What your bar now when you were dim. Na wo prepaid asa na be ma wo ne te won timi anka se oh mo kan tell mo ma me se prepaid asa wo ni sika mpo ho amete wo be ko a wo ne nkwala be ko fie se mo koda wo be ko na dan ni mu yesim se me ko tuna bonten na ma fopra dia dropping na me dia kola ba ko atene mu wo ko yi total 2 si ya o se ma ko total 2 enya kwan keto so dia kola ne ko so mfa ne ma so de ne beba me ni tie fa yi your friend and go to my colony for echo for Sunday back and send you them. Now, would that them always to beat the light? You should do my pen or for bag and I will go. Now, catching today. My me, one more that's not to be now. Collect the dinner. What story? Now, I say that you do you know the so. Na kyerɛ sɛ sɛ mpatsɛ ntoma nim duku nim nkra school fees nim bills nim oni menu mi akata meji mi jaye me nkan awo fuwa ma ye di ade ti kwesi ada ya kwa sori ya bana me ka so oh ye won kwan o ho enu nkwan na bi aka na de ma mi 20 cedis nko to bank ne board ye obeka te mi so oni bi ni ti da me ho na akoto bengu ne me ko wa de kana so ada ewu kunu wanya adwuma ni pesa ate so busa no so o mo one maybe so be a no answer ba ko wa mi transfer mana maybe so we be an maybe so no na bia wanka no kra na ne wono so ka no ntire maybe so wo no so wanya adwuma na wo hwe oba de sika ye sa ne ma ne ye oye dima pa wo ye dima obetena bo ho chanto se wono atopa ye ye dima ma me o so nyame na wo so mo no so ye nyame ko ye ni kwa you want to someone who know that. Oh, say, and you will know what the cacranca near with the Kotogo Quanso no. Oh, then. So we'll Kotogo Quanso into me this son is one of the same. I won't show the Akara. Because I said, get you one money, she cast a main in mother. Yeah, you would be that. They said, the many other no, yeah, with the baby, you know, my come on, not to move here, baby, you know, and I get to walk.
and Colin, not so much on the home baby. And so this is a so one still big Tamanoa. Maybe what is dear? Catrino. Or didn't you agree? Any of the poor Madame, or didn't you agree? Maybe Dima. Oh, you record the baby as a cry. Name now sitting away young, any young one we didn't know to see. I mean, not one with the number. The piano class in here. And the number one in how. Me or by me, make a woman after me. My meaning now, and I make come. And it's so not so money book you. Or money book you are him. Not good is your what you with you. My name so at a stack and Colaba or no to or or Shakaladi. On Mukaya Colapa Saturday. Shakwala Kura what school fees. One child, what you apart from Sketchuana, where yes, Anna. What is Chakwala Kura what you school fees? Apart from Ketuana cases, Yaname, when you Chakwala what you school fees. Sana Bema wouldn't answer. You need to Bema and the two more Brabum and the Barbara. When I Barbara, my watching it. You need to Bema to say. Could she Bema wouldn't say about us as some for one for a Saturday? You crossing. Crossing your matching. The people wouldn't say a set alone with a million watching. You won't know that you were coming. You won't know. You said it so when you would. But we say absolutely. You papa. I am in the answer. I'm one of you and you're so not by and see for so mammy. You are about a big trade, just like a mammy. Up to us from what for this to be here. You do money, young. And young. So, mammy. Because you need that much to say. What about so, mammy? It's not to buy yet. And see how many years now do you new mammy. No, Baba and the person that there is a your mammy, you so mammy. So, mammy, but you are, I know, mammy, that's a matter of them to me. Now, I'm not going to see dying. I didn't see him from my own. You are still that much to say. You said, when you talk about oh, mamma, this one is too emotional. I knew it. You could see them, Pat, me what me for the past 30 years. Samutra ya minimum ba penny no ni fear wedi. But for the past 30 years, and what to me at na me sa aya ho sa. My brother papa na me free want to free and me want my brother want to my brother papa my brother me yasa me ba ye. My brother sometime no dey wo fa sa ba ye so no. Adan na wo ko bi a wo bo na mani bi a wo sofu bi na busuafo bi wo bo wo bi amane. Bro bag. E mu bag e ma me ne bo me. Na me be tia wo ka. Wo to praja wo di mo bi afie. Me dia mo ba fita bia. Me to amu di ba fie. Na be si wo kakra. Bo so be dia fita bia. Na me education I what is the first na mo le friend na man tiam fa na wo de na ho no moto na wo so ti ho no no enye what is the way okono me jama wo ni yankopo wo dia wo di me okono ma wo ni nyame oba bi o betra papa wo ne ma obedu ba bi o baka sa fa de ma bra ni am jane ni jane esa me tin ko tumu ana se me di ni ko krampo we need to have a come on. You put Branya, maybe you have and say, I'm crazy. And I was so school, told one month. I shall one what was coming out for? Then my own message, no, very young, come out with you. We never so what you mean, I could be the water must for do on. I don't know, friend. Me uti roba e man bekan so kwa frame ni nyina yam ko woni kan na wuti dia ko ti bi so no enu kra de se wo ni oba yi e kwan kra da ho kra ma me enti no me pa che se won na wo sho kra wo musu wo ntade wo man bia ne be na wonyi kwa ba ko su kra you want to try and cramp and cramp
Daddy, you want to come to the question. You are what to come to the school. Only one at the dining. Only one man at the dining. Not to be for someone. I know what that. I know when you come and you see some calamity. The German from someone. And cram the Johnny, one more Cassam Coto, almost summoner. No, I'm coming to do not know the deal or dining. No, Wabubakosi. You play the son. No one sorry, no poor. No what Daniel dying. You not want to be very love them. No, after I'm about to have to put it down for them. Patricia, Patricia, me say, and why we so do fast? And Grandma Kumakusi. Okay. And Grandma Kumakusi, how way now? What do you want? Say, Grandma say, and how way I want to one. Na kushini dama na otu wana mwana waka customer. Nilele papa unimse ngoba ko mama oba. Ola si papa ni limi time. Patricia, me say problem no. Komo yi esi kro no a. Enkoda na de eye wono ne dia. Say ye first born or last born no dem ebi a wo kọ no ho yaw ne ebi a nimguase bi na opeso de gu ana. Hello, Pat. Yes, madam, it's you. Me say, or how no the wolf family na no a what no. And no to be a whopper quite be so dear go and we are sinting or say, first born on your nedia, last born so that they are now. Me, must want to be open now from Papa. Oh, Papa. If you come in the summer, Papa, me beg me look at my back home. I see the news here. I'll find a neighbor. And so, Papa, only now, Papa, no. There be young can ye walk, and from memory, I say, and ye young na would de casa, and Nasa, pan a pass of Papa. Madam, Pat, what was you know? What one man or can you open? We will see one of the minute to be in this. That's it. Oh, you're done now. No, I'm what they be ready for? The way I part and granny papenny, name mono on your sadia. Ain't that the man and the kuta my neighbor home, non papa no wu on Tiasi. On Katia for said you will see Cassa or this Kakraba, yeah. What this fashion okay. Was Sunday Sikaba, yes, I won a granite here. When a crowded was on it here. Minute says, yeah. Never told me about me, but me can't say, this say, I'll call out on next year. I'll call out only papa, not a collect to school about, oh, what sorry, Siada. Now, oh, you know, I am in kitchen coming over. After the year, I did. Because we've been a master of Colonical School, don't want to do mana. We can not say, yeah, when you need Seneca. Or so, then. Patricia, sorry, Patricia, meba, and crying me and sanity won't change. Patricia and Cranom shot her dear. Woman, indeed, woman goes squana. Uncle Anna, and the dinner. And you're sorry, I said, would you ever hold that year? May make up, which I say, Minimum in some running in our hall. But there's someone who will school now. Almost to pa. The patrol, one sign, equal
tua wɔn school fees to wɔn books ɛto wɔn school ntaade a madam ntɔkwa a yɛakokora ansa na wɔayi ba ayi yɛfrɛ ne sɛ nketewa wɔ wɔ mu no ntɔkwa a yɛakokora ansa na wɔayi no bi akɔ government school no sɛ so no nyinaa yɛ madansefoɔ sɛ so no nyinaa yɛ madansefoɔ mekɔtua fees na ɛberɛ a wɔpɛ ɔtumi pale fees first term second term bisa no ɔna ɔte hɔ no Patricia, who did me be sound assembly? Yeah, demonstrate answer. Yeah, me be sound assembly. Yeah, kasa no kasa. Omo papa. Patricia, to wase. To wase. Me kasa. And then we are on Sunday Sicampo and Fama. And a wow shop down. Baby, madam. On Sunday Sicampo, mamma. You cross me by way and dinner. Or no, Sunday Sicampo, mamma, and I'm a silly demon. Oh, mammy, to tell me becoming contagious. I would not to be a mamma to warm up a punch. It will be Sassa and Grano. One I was saying Sunday Sicampo. I'm a good dear, Daniel. You may see a good dear. See, almost school fees. Sunny man, why there you? What then, your man, why there you? Sunny man, why there you? Why I was saying you? They say, no, mamma, estimate. If you are saying, you are a very young thing, you are not a little crowd, me down, no matter my son, me behind me. Me by myself walking to Panama. Pat, baby, I drew it here. Because I'm crying me, Papa. I'm crying, you say. The man who is me and the tongue idea, me and the Muko school, but I'm crying as I one Papa. Me, but you're saying a war. Madam, you may say, you are Papa. Your friend say, now, I have to go down my dear son, one day, Diana. I have to go down my dear son, I can't say my baby. And I know that would be Nana. And I said, this is a question. I don't know what they would do. I don't know what they would do. Now, to when you be I warm up. I don't know what Monsieur, by now, what them and no talk, no, me did you, me Gary, me probably was set. You did the okay, Papa, when but that would them, but Omu Cosco, Kojiska, one mammy home. All I mean, a school fees. Marcos, get to one near get to one in the chino. I Okodaho, or his school ban or Kodan in chair. Tisu, Anopa. Or you know, a samba minke, a besend in Tadia, no, I said, no, co school. To a few school bow, but Nancy, no, you know, I sent to no, I sample out. Quality minimum, apart from some look corner, senior Palana Hello? Yes, yeah, me use Camano. I'm crying in no, I want more Papa or Baba, who the last one in your banner. Now I say I'm a they say, I wonder what, but get one who are nay, what is saying in the banner or banner one who was say a befano. Now I had a funnel. What's it or banner one who was say about the funnel last born? You can say, and then 4 days in the year, Planity Hospital, only Mediana. But that's what I want. I don't know what I would say. Even what time. Papa. When you want to one be so that you know, meant to no, because when you say, oh, my 5, back on the when you need penny, not when you need it to a yellow, I can fall. Me and Sir, I want one about war, and to the near maybe a word, maintain you maybe I say. Mammy be south or bad to or bad, yeah, yatet here.
Wadaworoma. Ekorano penino any last born no. Eyanedia. I just hope you know. What do you mean? Okay, but ono say what say yanedia ama penino. Woba penino grant ne papa nchen say ya. Eyi fa na woba penino. Ah, maybe a minimum or no can. Maybe a Woba penino minimum. wa henefa. Minimum. Just hope you someone can Woba penino what's a hene? So I just hope you don't know any pan or Woni ba dia woba penino te. minimum. Woni ni nkomo. Dabio. Woni woba penino di nkomo nya fie say. Me no kura me nkai. Part. So no akoton no so dia minim. So no hu say nya ne ba no akoton no dia nya ni minim wa. Da ma na koton wo ba no a woni. Jai me ba. Me pa chomo ne nkasa ho ma me na me bre yi die. Ye Ewurade Nyankopon. Bebe na. Yo mame. Na umpo mo te se. Nyankopon adaroma bibia eyeboko. Ya da nyame ase. Wada ma fa me rem. Yo. Abusiafo me chiachia obi biara awie ba bibiara wo a wo hweme mo nsoso a mo tie me ene awie no minim se ensem yi de eye wo de nanso yenhwe yapomden ho nsem kakra ene Great Kingdom Medical Center a yaso eye no ewo eye akropon akuapem Eastern Region mamu ana ene nsoso no yato amubiemu sene uhwe TV no Great Kingdom Medical Hospital no yen eye ayaresabia foforo yaba oba yaso eye ho na wo hwe facilities wo ho enema ye no ho a se wani enise ye kachiro sene etwagu TV no so no oba ho a yeye general medical service any specialist in OPD afi internal medicine yeye ewo ho ana ema womo emu nsensem se obefa afuro so wonfa afuro wafa afuro na ope obi a wo nimdie efa ho a Great Kingdom Herbal friend saying medical center no yen ana yedi kan Ghana hade enti ebi a wo hwe me oyi oba ope yefunu awoba wachini achina na makonfo adunsifo so malamfo so nanso eba ne emma enei Great Kingdom Medical Center Adauruma yebema wo awo afa ho afa oba ye wo doctor nimdifo ewo ho a wono no ebehwew aboa amoetimi afanyinsen na umpo so afanyinsen na opese ukọ antenatal care mesro ye de no ebia weekdays unya ho efiri juada kopim fiada unya ho a memre da ne kwasiada ye de esi ho a saa pemfo ni nyina so no ye hwe omo ana de tosu biem ye wo doctor pani so a wo ho a wono no eye plastic and reconstructive surgery a che se mo frɛ bibi se BBL ani nyina no wo ye wo ho enti no mesro bi a honam ba bi na mfumso bi aba wo pese ye mawa Great Kingdom ye ni nyina wo ho bi a wo hwene waso uminimu mfumso ho a oba ye wonimdifo a doctor fo ho a mo behwew ana se wani ana hawo wani hawo aniyare a Fabra Great Kingdom Medical Center do hwe facilities na etwagu na otumu se onkrofo wa ade ana omusoso ye wo obi a wo hwe esen enso ewo ho sanso ana ye twa x-ray ye scan eye ECG ye lab no de eniema ewo ho no esewani enise ye kachiro ana empo bia wuti na malaria bi ni wanya ana se wo asichire yade pressure bi wo so yade bia ha wo no mesro ye number no ana good TV no so no fa number no mu baako na frɛ yen na yare bia na ha wo no yemwa wo ni yentu ase emfamfiri ni paduam me number no ana good TV no so no na me kai wo se wukwada ebei busumi bia ye de esu a ye free screening de ema adofo ye hya ase no Great Kingdom Medical Center ne ye de esu se busumi bia no ye be ye free screening de ama nkrofo a na se Ghana fo nyina enti mesrew ukwada ebei fa wani akire Kingdom aso ye ewo akropon mampon na me pa chow akropon akuapem no se wo ebia Asante region ha ana wo kɔ hɔ a faka kosi koforudua main station no busasa opa kropon ka u faka na waka che driver ni so besi o Kingdom Estate usi hɔ a obohu se ayaresabea yi ana wo hɔ a dom ekɔ hɔ wo enkranso a ba bia wo bia no faka ekɔ kropon ukɔ Medina ukɔ seke wo so pa kropon akuapem kropon ka ubenya bi no waka che driver ni so besi o Kingdom Estate
usi wo ho a kyese bibia o ana se ebia opese oba yaresabia o opese o ne ya doctor fo no ebuku appointment a number no 0593 0593 72 72 26 26 19 19 0593 0593 72 72 26 26 19 19 and 0530 0530 84 84 85 85 02 02 0530 0530 84 84 85 85 02 02 eno eye a doctor fo aye wo ho ne ye number no entifrɛ ye ya wi a yaresabia ho de na ye kɔ eminuro no eso enuro no eye Kingdom garlic bitters and capsules na me pacho pi se o hwɛ me a aduro Kingdom garlic bitters and capsules no de ntia o se unya sa aduro no na onum na eboa because Kingdom garlic bitters and capsules no eye aduro sonko a ya ba vitamin C ewom ya vitamin B6 magnesium wom chese enuranu ahodo a ewom a yema nipadua no ewo Kingdom garlic bitters and capsules no na bra wo no aduro yi no eboa build nipadua no ema wunya ahoden ene apomuden pa inti Kingdom garlic bitters na da ye betena ye ka ho asem kyerɛ sɛ ene ne garlic duro edi kan ba ye no sɛ wo ye obi a cholesterol dɔɔso wo nipadua ma eye Kingdom garlic bitters and capsules adɔɔso ama asisi wuntinim kwan strade na dɔre wo wuntinim nti mogya ne ntimi ni afusane enkɔma wotena se kyɛw sa na nse akyeme nan ananse akyeme nsa na wonsa ye titiriti onan eye titiriti efiri oto ase ba onan kokom ne ntini mu twetwew etimi twetwewa ma wodwe ho je enyeye afei ewoma na ubohu sɛ onan na wodi si fom de nante no ayese die fom na wa ase utie dadoa so kra wonte obu ha wonam eye askwa ha ne mpaboa betime yi obekɔ atonsunu ohun sɛ ne mpaboa afiri ne na ase mesrɛ wada Kingdom garlic bitters and capsules no ene aduru a wonom a ebesiesie nipadua no obi a wonom ye aduru bia di ho adanse sɛ ye aduru no wura widie ma otum sɛ yes aduru nie ana mo a pressure ɛwɔ mo so enkrofo bebre ɛwɔ pressure titru mema no omo nnum pressure aduru omadwen ne sɛ wonom a ne bema mu bɛyɛ mre na wonom Kingdom garlic bitters and capsules no eboa ema wo pressure ne ba normal pressure ba from ehu ekosoro ehu na wunya ye aduro Kingdom garlic bitters ni bia na wo hya ase sɛ wo nom a eboa wo ye pa ema kyese pressure no abribi abekɔ akɔ check ne na eda normal sanso ana wo mo wo asikyire yare no na ne ho fimfim ne ho twetwe no wo sɔre obedwunso no obenum nsu ahye ne maso still na dwunso na na oguso a wo dwunso aduro Kingdom garlic bitters and capsules eye aduro a aba eboa etu sa hawo no edi free ni peduam ntimi maame no me papa no mo amwo asikyire yade no ane pressure no Kingdom garlic bitters no ana beboa won say diabetes for ne nase na tatai na ehyehye no I said de yasoja agu ne nase Kingdom garlic bitters no ene beboa onuma ebo ho ban free yade ho ebustu system no ema yade ema metinem onuma utimi da obi a wo ye adwumaden no nom Kingdom garlic bitters aduro no na emboa ebo protect wakoma ebobo ho ban so afiri eye kyese o cells no ho ama hoden aba ebustu immune system no intiment na ho ene ya wotimi nkan kope bi eto na me number no ene da TV no so na wo hwe no number no 0559 0559 72 72 91 91 09 09 0559 0559 72 72 91 91 09 09 and 0597 0597 29 29 88 88 55 0597 0597 29 29 88 88 55 number no na 55. da wo TV no so no famu ba ko na frɛ me afei Kingdom ginseng power ememedru bema bi a wo hwɛ me waye mre wo mpam obema na awu da fom wo ye bema a wo se o ma obema na ahoden bam because ema no se wo ye bema na obema wu a omu mfa ni die maye wo mo sɔre wo betime du emema bebre a ene omu ho ensɔre no omo yire mo ka ho wo bema wo pressure sa na me de wodo ana ba ko me de me mpe ba ko asemu me person mi bekodu na wo ma wo pressure na wo ma wo pressure sa aware mu ntokwa aware mu tete kura timi ku bema mu so so pressure wo mo so na yasikyire yade no a mo mema no nya adwuma no
mesrɛ mo momfrɛ me number no ne good TV no so no na me ma Kingdom ginseng power capsules aduro no na nom na wo bɛma na awu da fam no empagya ne mu da bia me ba meka me ana me boa Ghana mema ma boa wo mo aboa nti wo ye bɛma na wo hwɛ me na sɛ ohu ni hɔ o bɛma na ho ɔden aba fam a he wo ha wo to atwa ɛna wa hu mi wo ha wo to atwa de hia ne sɛ wo bɛfrɛ me number na da TV no so no ɛyɛ 0559 72 91 09 ana 0597 29 88 ana 55 de me di twa to ɛyɛ super tremendous capsules no wo yɛ oba nsuo gu sent wo wase kekaw ukunu ni uhia ne hu nsuo na wo se ko mu no na ba abonten afei susu na niema bi yi firi wase te sa akatoa oho awu kunu obɛyɛ wo den unya atenka bia oba wo sa ha no super tremendous capsules aduro no ɛno ana wo hia bɛma wo bɛma mu dodo emu hyehyew emu fimfim bɛma wo nsoso no ɛyɛ na ensan begu bɛma ho na ɛkɔ to super tremendous capsules na mato Kingdom garlic bitters na count oba say ye nam yade a oba wonko awonkoto woto na wonu maka kire wukunu na wukunu so nkoto bi so be ma so na temenka na wono so to super tremendous capsules na Kingdom garlic bitters na mesro owo ma yirinum bi enti mu amowo enam yade no wo be frɛ me Dr. Penny me number na da ase na me free TV no so a frɛ me na me nkyerɛw de ode bɛka ho a ebema enam yade na wato adura enko no me nkyerɛw de ode bɛka eye tremendous capsules no ho anom so you oba o ye bɛma o frɛ me na me nkyerɛw na mema no so de Kingdom ginseng power eno ana me de boa Dr. Penny number na da form 0597 29 88 55 0597 29 and 88 55 offer me number na ye engage and offer 0559 76 11 44 until 0559 76 11 44 and no so me number anti me number no me de da form na ba akoda soro nti frame ope ensem nkyiremu bia na anasa wo ha obi a wo de frame ne yemonko meda mu nyina ma se nyame nhyire obi bia nyame ensha won so ha ya Akoma 87.9 FM Onua TV Akoma mu nsem dwumadie no na wo hwe na wotie no na Yera Francis na obey for the past 30 years I want natena say na nebufu a wo ye ana wo an wo ye ne sa sara na nebufu tie sara na nebufu tie nebufu a ari de wo didi watem basa on de and what you mean natena for the past 30 years sara sinya wo ye nde anya me nwanwa on de anya me nwanwa wo ma ne yes e wo na wa hye na ne ya na ono obi kran kunya wa abonti sa na otie sa no ene kasa sa na nebufu tie still I'm cry wo be so ye DNA pachan onyi ni se nkra ye wa wo ma se nya meme de minim se nkwala ni nyina ye mema na si nya ba kwa tu anamo nye sam keke na sisia na akwala na nkasa na na frame ka kira me ho si nya obetu ayi papa no store na oji ni number kwan ya ofa so ansa ne maami jitum ma no ko ho no maami jitum ne maami jitum wo yiri wo se ne me papa kora gu ade no de ye ni se bi abufuo ni ade ene wo de kasa bi anu de nka se nya nkwala ne kan kran kan nyame ahami but me nkwala me nim se me ma na peni amahwe no ma na kodu 26 years ana wa tu sa na mo no na keto na asati akasa nsam we kira me a wo ya kwala wo asati kasa sam we kira me no me hwa ma na kopim da be enti keto na wo nche sisi ana so on de wo ma on na ewo ne maame ho no okay no wo nche na obefa no dabi na ayi wo kono won na kwala wa sa keto na ekoye e na aka mienu na aka miensa o me ho miensa na wo ho sisi awa na ahwe wo mo oba ne ya no wo discover school fees ya na dabi so wa ye duane na o mo ko ho no mo akodi bidia ande sa so o mo kono ho no wa ye duane na o mo di bidia ba na wa ya wo no aduane mama ne di bi me anya da bia na me no aduane bete me ma muska ba ko no kra second one no kra po no ye na adwuma aka we ya ka ne se
third born and the fourth born. Okay. Uh-huh. Me ba ma yenkwa na me One also also cramp no say oni sika na mo sika me yima. Yenkwa Dr. Reko ho emrasisi. Ya pressure what do you reckon Herbal Mesa? A boa pressure for papa a drawing and I'm in train crasia many a frame abanoma in our captain me na me abanoma sa di me na me catch the view me nu and I edmuka wale 2 years na me catch the war enti me kwa che kwa yem ho policy ano ho na me be kumase no na me nya duro e de buy enti me duro ma tun din Reko Herbal Mesa ye bone mra ne se okurasi ni no aduro na aduro we no kwasem se pressure for no ma eboa wo mu wo de wonu pressure aduro a me nka se jai wo check wi a no Reko Herbal Mesa wo sa fedi ba bia nam 180 150 170 180 no na etiba afi wonu ma na benya 120 ni bi kense na wo sene no wakoma bon tententem kakra bi no abre kakra bi no hojo wuntimi na woda na wo ni tiba ko wuntimi na biem waduro eye Reko Herbal Mesa na aduro we num nya ya na wonum so a wutimi didi me na me ka kide wo waposo ye den e matimi adwuma anu nti wona wo sisiyare pa no mo dwanko bia eye Reko Herbal Mesa okurasi ni aduro no ebia wo de eye osa aduro we ya mfa nkatwade bia antum nti osafo no ma eboa wo mu because osa wuntimi no aduro ankatwade wo mu eni nti me manfa ankatwade me mfa ankatwade enya aduro me na me ka kire wo enti wo a opese wo no osa duro na ahoto wo no koto Reko Herbal Mesa no wo se nam nufu ase na asiwachi na kura de yesi broni si pebidi parali hwan eje se wo se no wantimi nkunti wachiche mu a drodole ko sa petik wo sa me se broni wantimi ajai obi a nse wo Ghana ha emma ha yenia ye wotiti aduro a ye frɛ no Reko Herbal Mesa wo no ma o se bia wo so no na akoda din na sama hwa ye fɛ enu nti mesrem se no obi onim o sa pa acha ka ken so onkoto Reko Herbal Mesa afi biun wo akoko gigi wo koko ha wo udwanko bia eye Reko Herbal Mesa eye koko dure kese pa oto hyehyew oto ya wo hene koto Reko Herbal Mesa no mena me ka che wo de koto na be wo se papa yi ni ho ani kan na so na duro ni de eye papa enu nti na duro we wona anu bie no wo kwa no okura boss no wo so wo mpe adanada na ebie na boss no kura no wo se meto Reko Herbal Mesa aka okurasi ni aduro ana fei wona wo memma sem no ase ehyemu na dwo ebinim ye eni ha se de ya hye na ye humida se wo be ma no atenu ntimi nhu a wo be ma ni di agro na me ka kire wo ye tena kurasi ye ma ye be ma hu hia ye sene sumye kura ye to ye nto sumye ye de atende wo be ye wo pada so penda ye de be ma be kire watiwa enu nti kurasi wukọ wo man ya ne so a wo bia be ma sensen ho na etu nsu ogu agya wom ti se pono eye popa na de mu de ahye watakura setim o kuma se ya mu di agro enu nti na me se me di ma duru efra no Reko Herbal Mesa wo be komienu akomiensa ama no jikopra wanya infection bi be ma no nsa be si hu ne ko ewo ho ne ko bo panie bi afede be ma no dwoa na adwuko yem unti ase wo so mu kura adun so na awra ho wo dwale ho awuhu no woni ne ba wiase no we wonya enam yade na be ma no ewura unipadua mu a twene bra eye Reko Herbal Mesa eye infection duru a eye effective pa kese wonu ma wonya ansa no enyinti mu agono ne syphilis mu gono nkokodwe ne nam ho ase nkokodwe bi ne nam anim ensansa bi wo ba ensuo gu white na gina wache amafe kura de wani ha se wo ben moduro wo le okwa so pe okurasi ne aduro Reko Herbal Mesa dwanko bia ne ni wo kamafo ni na duro enkrafo mu ntie mu tira ye matim de agu apampan so abankran na nipa awaje a woton wo se efra no Hello Herbal o kan si drosoli Hello Herbal o kan si drosoli ana fe Angel Herbal o kan si drosoli hwa ana fe uduru kaso anso a Trap of Judah abusuaku mu fuinza ba ya o manko biem ya from Trap of Judah o mu kaso Old Market Kumasi station hwa obenya bi atu anya bi ato e wo honom afa ye free nkran ya anti Akoma se me wonkokọ ono so etonton Reko Herbal Mesa bi wonkokọ honom Central Market hwa konongofo se ye por na esapon konongo ajabo so wono nko ale ton e wo konongo utubi utuma akwa gonso bi ato e wo konongo ejuso eye maya government hospital hwa maya tonton Reko Herbal Mesa satonton bashit okọ hwa bunye bi ato aponchiti ho
na wadu sunyan ɛyɛ cap Herbal sunyan wɔn yɛ tɔn werɛko Herbal mesa mesi koto bi nom na ɛbɛboa papa pressure sisiyareɛ koko infection ana mɛma yɛ mmerɛ no wono nom a ɛbɛboa paa afei ebia na wɔtɛ pa ɛyɛ adunwura ɔwɔtɛ pa ɔtontɔn werɛko Herbal mesa maako ɛne deɛ rutuo nyinaa bɛkwae no wobɛnya bi atɔ wɔ town center pharmacy ana Afɔdwo Herbal asante bɛkwae wobɛnya bi atɔ ɛwɔ hɔ no ɔboase ɛyɛ smart Herbal ɔtontɔn werɛko Herbal mesa ɛwɔ ɔboase afei dunkwa ɛyɛ Anastasia Herbal Cecilia maternity hɔ a road hɔ wobɛnya bi atu ɛnya bi atɔ ɛwɔ hɔ no wo asinfosu mu nyinaa mo nkɔ Francis Mensa MTN ne station hɔ main station hɔ a wobɛnya bi atɔ ɛwɔ Francis Mensa asinfosu hɔ no Esiama ɛyɛ Odelo Nice Pharmacy Esiama Tikobo and Cobra West Rural Bank hɔ na wobɛnya bi atɔ ɛnya bi atu ɛwɔ hɔnom bi a meka sɛ na wɔ takora tadifoɔ mutra yeye Christ is the answer ɔwɔ takora de hɔ a wobɛnya bi atu ɛnya bi atɔ ɛwɔ hɔ Winiba no Central Mosque hɔ a wobɛnya bi atu ɛnya bi atɔ ɛwɔ hɔnom ana afei bi a wɔ Kumase ɛyɛ Fred Mens Herbal KO ebusu ɛwɔ hɔ Apidank ɛwɔ murum ɔtontɔn bi ɛwɔ hɔnom Misty Herbal ɛwɔ murum ɔtontɔn bi wɔ hɔ Dani Herbal ɔtontɔn bi wɔ hɔnom afei Sack Pharmacy ɛwɔ Kumasi City Mall hɔnom wuram oso pɛ Sack Pharmacy ɔtontɔn werɛko Herbal mesa Sack Pharmacy ɛwɔ Patase Block House otibitɔn ɛtontɔn bi ɛwɔ ɛhɔnom wuduru nkawe a Anointing fast food udidie no na onom werɛko Herbal mesa ɛwɔ nkawe ɛhɔ nso benya bi atɔ nya bi atu ɛwɔ hɔnom Tano so ɛyɛ DJ phones baabi a ɛma ne kunkokɔ no edwom hɔ wobenya bi atɔ nya bi atu ɛwɔ Tano so hɔnom bi a meka sɛ na wɔ mampɔn ɛyɛ Jingle FM 90.9 wobenya bi atu nya bi atɔ ɛwɔ hɔnom Bolga ɛyɛ Eye of God Pharmacy ɔtontɔn werɛko Herbal mesa Yendi ɛyɛ Eda ɔwɔ Yendi wobenya bi atu nya bi atɔ ɛwɔ hɔnom afei Kumase Promise Herbal Bosch Electricals ɛdankesi enimu a Promise Herbal ɛhɔ no wɔ okɔ abenya bi atu enya bi atɔ ɛwɔ hɔnom na afei wabɛsena ba asafo labor boatema mobile money wɔ hɔ a labor hɔ na baabi atonfoɔ ɛsan la no ɔtontɔn werɛko Herbal mesa ɛwɔ hɔnom 31st market ɛhɔ nso wokɔ a uma bie Herbal shop bi ɛwɔ bɔda ne nkyɛ hɔnom a ɔmo tontɔn werɛko Herbal mesa ne bie bia na wo de wo atonsu winiti wɔ yɛ hɔ wuram atontufoɔ nyinaa mmerɛ winiti wɔ yɛ hɔ wuram a wo so pɛ sɔfo anasɔfo maame bonsuo ni hɔ na obenya bi atɔ ɛwɔ hɔnom ana High School Junction Jabi Wura Bank na abɔ besia ne edema ne ya no ɛhɔ ase ɔpɛ Power Herbal ɔtontɔn werɛko Herbal mesa ɛwɔ hɔnom ɛno nti wo kade na akɔtɔn wo a ɛyɛ kwakua amoa ɔwɔ kade ɔtontɔn werɛko Herbal mesa ne bi ɛwɔ hɔnom Maso Amemfi ɛyɛ buburokosua monkɔ Maso Amemfi buburokosua wɔne Puma filling station no ana ɛyɛ ɛnhwɛnimu ɛwɔ hɔnom Top Amazing Herbal ɛwɔ Tafo matesifo abrusa kɛseɛ no ase ɔpɛ bɛma solo ɔna kɔ na ase yɛ ɔde yɛ ne bɔs no yɛ bondiri bɔ nsam na epagya ne pie sɛ ɛyɛ ne ni wɔ ɛyɛ wase yɛ ɛno ntumi sɛw okɔ solo ubenya bi atɔ ɛwɔ hɔnom paa ɛwɔ Tafo na sesi adeɛ ma trɛ me nkwa bɛm Breman wɔne deɛ ne din minti mmɔ ne mmom wɔde akorobɔto na ayɛ ne sambod ɛwɔ Breman hɔ ɔne Jeff fried rice no na yɛ hwɛ anim ɛwɔ Breman okɔ hɔ abenya bi atɔ enya bi atu ɛwɔ hɔnom ana Arms Herbal Abrepo Junction muntie Arms Herbal Abrepo Junction wɔne Nsem fie ana yɛ hwɛ ne bi a wɔn lodu santaase pataase no a Nsem fie hɔ Abrepo Junction otubi tɔn ɛsɛ atɔ no maako esuafia ɛyɛ Emilia Fodjo wɔne Ngwabɛgya Wura Bank na yɛ hwɛ anim afei Balikɛse nso yɛ Asha OTC ono so Balikɛse ɔtontɔn werɛko Herbal mesa afei wɔfen so yɛ one time Herbal wɔfen so okɔ abenya werɛko Herbal mesa bi atɔ ɛkɔkɔti station hɔ a wɔfen so na oba kronom so a atoma kwa Ngoma Wura Bank anim hɔ a kronom obenya werɛko Herbal mesa ne bi atɔ sisiyarefoɔ num bi pressurefoɔ num bi afei wo yɛ bɛma num bi wanya infection pa enam yare num bi wa umema sɛm nyɛ ɛyɛ werɛko Herbal mesa ɛyɛ general well-being na ɛsɛ bustu nipadua no ɛma wonya hoɔden mo amuntimi na mo ho twetwe mo no werɛko Herbal mesa wobɛda fam adekye a bo say yes we ɛyɛ kurasi aduro wo ba white ai wache kɔtɔ werɛko Herbal mesa wo yɛ bɛma wonya nam yare tɔ werɛko Herbal mesa esisi yarefo werɛko Herbal mesa pressure fo muntie wo bɛ no ma check pressure no ne hwese wonum no ɛsotia etiba nti emrewafo egu dem enkokora wo wonya pressure biebu a wokɔwo ana onya pressure no aka wa numa dura numa de timon etim kɔtɔ werɛko Herbal mesa
pharmacy Herbal hey upe bi ato uto maako nsia mia mutia ka sika de do ibrew ebia na ukrom ebi nnu ho mintimi so pray nnu ba bia Ghana ha enu nti ba bia ebi nnu ye no uto maako nsia na mia matua ka sika package e de maka brew umpo na apede yi eye wereko Herbal mesa ne samra ne say okurasi ni no aduru shake before you well I say wo so na ansa no brofo no efa yeye shake before you well. All right. Shake What can you drink? Who go school? What the canteen? Me papi see, and I'm this year kunyam, and I'm the call you. Enter. All right. I know. And the anchor number no. Okay. The number are 0248 0248 67 67 22 22 and 71 71 0248 0248 67 67 22 22 71 71 and there was 0244 0244 47 47 00 00 67 67 0244 0244 47 47 00 00 67 67 me twanity no so for your Herbal center e wo breman okay how the clinic okay how na metua wi tramol apatesi dot cocaine shisha red okay clinic how the adwuma ye no nti wo ba bi num bia eno so we wadura me tua na onko ho biem yemfa number second one yen na wo time de ho den 0248 0248 67 67 22 71 0248 0248 67 67 22 71 medase buru evangelist assembly message I have 87.9 FM and I feel on your TV Pastor Julius Akwaba Obekwi Akwaba evangelist Akwaba Yeah, I know. Pastor Julius Marco yenu abai mechiano baby obia Cowboy kata yɛdanase paa na ano ya sɛ deɛ msɛ mayɛ adwuma ya yam sɛ ɔno ɛtɔ so bɛ mmienu asɛ deɛ sɛ ofia ɔbaa na no ɔyɛ paa bisa na nyɛ ɔte wɔ yɛ dɛ ei mehwɛ n'anim paa ɔde bɛka saa ɔfo n'akyi a tumi sɛ sɛdeɛ ne koko aduru no as so change and we say papa ne say we morning da because I know born in that say na oni ne kasa wa bisa because ezu eri e da we say papa ba no oba ne mu papa no say ya oba ne tie o de wa osio ni bufu a say ya no ti abonti nyina and wa papa and you was atim down pay na onka was I go the mark was a bala obet me na me catch say ko we dey e ba pa na be ba we jani ma be say obetim minimum crisis here but a very bad attitude I say my kind da be na o ye motivation o kan before one sema na ye dey and then 3 days so as a Monday. That be last week. Last week on the motivation. Now, as no be saying dey, money a ewo mo ye den. Nkomo pa na woni papa twitwi a obusa mama money e wo mo ye den. Oh, just about 3 sentences betimi akele case nyina. Just 3 sentences. Betimi ama o case obi won say, "Oh, as I say na ti ana say na ti." Oh, now me de me who say, oh, say obi start say oye patapape. No one who say asem odifo. Say na admit. So obi start say one dey din komo oye patapa na me o ma on kasa kra ne ade. Because onim say otono bo asem na obusa question say anu yie no e be ye den. Ntini ne say o cheda man bu fru and o say o cheda den tokwa bi enom ne ade e be frafram. But man ni na say oh say nye bone na wadi na nye say baby ayo mubu kwame na nka be kai on say wonya bibia bia oti ebu amu fo se de omo wo baby omu sa wonya boni bia se oti bu amu fo emu awofo woni ne tena ye na se nkwa no mu nyina eye ne ma wa shi we minya shi se ka o abufu sa me na ewo no nka woni man ka simple because me as nka simple
But also because of someone and now say able games were any idea didn't do say Yaka see be wins in moi. A beba be ending was ye poto the ama wa. Intinia, my mamma wumfu, Minas and no, or no what way. Now on let you imagine come over, I can't be better. So, oh, now cannot channel, the cannot crano. I feel the other is here near dime. Mamma, a man who would be Bonnie said, I can't say. I say any more, but to be any money as about the money, the would away the do it. Now, maybe I am in what problem. Metufu one announcement say 2 years. Ma say a company say ya and no problem. Because now no say the working a young say oh well say card and card do be command papa say the always to say okay say yampa say nyampa say kwan papa no say nyane papa no enye ye mu bia ya tie ya na say papa na wudi ni nyawo on the say be on the o hare nkra na e say any ba say una say wo ka the working tifan say wo mu nyi ba bia afina DNA whatever be prove me say ampa na sa time no say one nkra na man kwana ntimi hu ba bi o mu ntifiri a wa say o mu daache eti about enkola makana several times enkwa ma papa no o matena mfie bebre me kwa be kire ba me kodu ye me ba be fa me mako yenkwe DNA na DNA because now I'm say I embassy for requires I yeah o DNA say wo ba enti go about the fa enti wo mu be ko be ba no na ade na enya ne ba no wa sha kwala from age zero abesi na 18 years 17 years or be fan back abochire obaba bedu yes die na say nya ne ba ma just imagine the emotional torture and trauma na ade last time I catch you me say so obi enya na obi tina mama na sa attachment na ba na dabu be catch say enya me ba me ya na me wo de say ono ba tina na wa woni say nya oba no but woni na di sa na bia some years back we catch ya woni say papa me po asempa but na person me kan mo kure bi kire na ma ubi ono ka chen say woni say nya me enya o papa pa na me ma kan kure say fie say abusua ntimi dia me mesere no omre fom no omre no ase na we nya asema na kan ye betima atena na bebia ese de susu no e de bode fa na e de afa ho na e de asundwa ba ma me da ase Marco asemwe me de e ketekete mame e betumi aba se atetesem kra na be men titie enye no kore na sentete sem de eto da bia ye tete nsensensem bi but ukomu a utumi hu se ensem we de enye no kore intinka oba me de we nka enye dem enye huhu bi sa mame o ebia mfiti ase na abrabo na monamu no ebia enioma nkoyie ena enioma bia ma enioma bi ma sese wako han wodan ena menka nkire ma abinum aware na mo be ware na eye bonkum dware ni phone ena ni fa be dware bonkum eto de bia be ye de eto de bia be ye nyono eto de bia ni gie beba eto de bia reho beba ni nyina asha aware ni mu bi eti hu ni o madonso eti se wonye hu sa de na eka hu bi wo ko ware a eka hu bi eti sa de ni nyina abeto prepare di besa e bi kro na wukunu oni kapre yes eti mo bede sum na emum nyame ye wadom a wo be wo so ye adwuman wo de ne says that time no so be kwa goto bi ayede abegu so na emire duru says se emo bi ba emo beba se anwa bi ba anwa beba ebro bi ba ebro bi beba de wo kan ya wo bebodua wo na abewu be ma na anka kire no wo bewu so ba betu suma ansa no ada wo ye hwan wo ye die ya edie ya wo ye die nko a eti sika wo ho a be ma bai e na betu na sum se ensum meto no abra prepaid asa na wo ha nani na wo hwe saa esum wede osinka be ma frɛ no nka nche ne sei ni wo esi tinka eno de na se e bi kra da bi on be ma ne nka se bi kra wo nim ne yiri suban me ko kan kokan so wonim ne yiri suban yo enye se wonim ne yiri suban unse wo ka se ni bufu a de wo kekan nyina unse wo ka se ni bufu a wonim ne wo ye de oye na light for pride o kran kan say yadum light na ye eti nyoma bi wo ha prepaid na asa eti nyoma bi wo ha say prepaid asa na say ukran kan kawa eno ye de ye fanya nyoma bi wo ha yes na kan say o ka kira de but when to me so an kan kira ebia you know you know satan no kra de ebi kra wo no so abeto so enti nyoma bi wo ha to wo bo ase wa wariem say na me jai call ye ena ne kapre ena 120 from day one am wari enti be men ne kapre ma abrabo ni muda ena etwe sa what they say with update 30 years enti ma me nya botre me bodua wo be bodua be wu o me sro
Emia wo wati kwa ma wo ma mewu fi se be man ono so wa ye bi ye da ye wom a wo koso a wo ye enkola miensa tene nchen enti asem a obusa na nanka media ya mefokora ma nkola miensa no wo ne nchen nyina wo sori ya me hono beji sika no school fees mi na metria enti busa ne se ne kapre wo mu se me na wo mu di dware omo paste ni nyina me na meto enku me na meto we na chese be ma ne te ha na de sese ye ka kire no na ya de ya ka kire no ya se nkola anumu no first one ya ka last one say me papa mu ye mienu ana nkola de sa no motie ohu papa foforo no sa be hu wei no obebusa se daadafo na ye mienu no mpacho wo ye me papa pa na enti we asem busa no busa awo enti no me kunu de wo ka no oboa nkola anumu nyina ye ne ma enti do pese wo ye bia me pamocho meba ama maye dey ama moye na ye fe wo se busa ne la so de ma me hu se lady no ese se o ma na nini na adwene ba fom se na wo ba panyini ne wo so busa se won koton no wana Seluwa busa ne se won koton adai eraba edi asemwa wo firi be ma wo ya wo be kofufuro enti wo be da sa akwa wo be da sa akwa edi asem na keka chem anye bia kra no anye bia no miensa kra no de ma wo ne wawo ma ko ye beto aso nti wo nsem bebre wo ho ese se nipa ye keka ye beto aso mama and then my last born did the birthday. Okay. My last born no me yes. A friend Black Kwame. Black Kwame. Kwame na Martins. And when you're 15. Wow. Black Kwame na Mishra. Na onyo kese. Oba odachi je fe. Amen. Amen. Mama, I brabo bonkum bia no fan ni fa adware bonkum. Na ware nso so de nko bia kata no nko adaja so. Sani aware. Manya na akua nya. The same chance na me yin say na akua akoto chance foforo. From ni nya skanti. Obeno na chance foforo. Ana me so na me yiska na o me nkoto me chance say no me chance. No. Chance kro no provide me yemi no a. Enti say ebi ni ho na me ye ebi no na me yire ya. Eno enye news ne. Enemre. Ana mami ni abana ti ase. Nya wo nko a na wo ye adwuma bo abema. Sister Ghana ha enya wonko obi kuru tifie madam fubi papa no tifie nyeso onya adwuma obayo wa struggle wonye o tifie sister in a koba wo ma wo nkola numa asemai obi ante o tini ba bi ni ma nyina so ko school kama chese adai ndi anko ana asi na wa kuna wada na chi Timi chada pa na mini wanumu oh sister mama maybe animu guasi why a disgrace to one Presbyterian church why a disgrace to Presbyterian church sasora wo so ye makuo bibio so ye die yo asofo no hwe nipa wey oh, and when brother so no when na upie say your evangelism sister we so come so bi na ya kan basa na be oba wo kura waro o mara mo 30 years na wo je fi the case so to ba no kuna menni wanum na aboa jimi mebodua sister it's ofra wo kuna pa na chaw let us see yeah kwa man so 0322498035 0243114497 enti onso obetumi abaso yate sede tie bia no yate oba no enka na 0322498035 0243114497 within baby akasa me kwa mini aba papa bi me kwa me wafa kwa ata papa mini aba masimu asante mampon kofi ase no takochi mini aba na lusu me voice kaka na so ye mami ka bibi nche ye mami sebi woni papa ya wale be tete ye ti papa wa nye bibi ama be tefi dikati su ama senya tv ti woni ye tv be tatu ti atem di atem be ma wada wachi ni wa wo to what ti be ma te mi semi mami no won ko samre bim gidi se watchna program wo beto aso won mra me pa che no me pa be me ya tete be ma na ye bibi pa mini abanya timidie e na de ba be gba be ma ne kwente se ni aba no won ko mra bi wo kunu wani mu ase pa me da se mini aba papa
And I saw for quite a papa. We didn't baby I can say free. Hello. Good afternoon, madam. Yeah, good afternoon. Didn't baby I can say free. Madam, me to suffer yesterday, you know. The patch yet here. Madam, a man to see a man, no man be warm, ma. I want to be show me. That's a wow, baby, see. To me, a do come at and see ya. You see a man, I'm walking. I didn't from. My media, your good man, na on send to and Sadia and Buano. Yes, papa, Minia Bema. We didn't baby I can say free. My poor Cassa Sudan count. Counts. Ma, your friend is saying a phantom. Ma, I know question, young mammy Castle Canadian of Korean and I mean, so now, what panel about Cocan? Well, maybe I think on the patch of a video and every day to you. Never the kit so plan a penny brain and also for the information center. My panama will be here to the question. I'll be general, then my subject will too so that I just won't name the moon. A wedding and coupon. As a child can say, we will put in a new vessel. No one paid at it, so no one. I'm not sure for Quato Baco, Yakufias and Dasses. Miss Medan say, oh, didn't baby I can say free. Hello, we didn't baby I can say free. Hello, I'm going to because of the Cape Coast. Mama, get here. But choppy. Oh, me there. I mean, Waka some white shadow. The main to be also. What may yell a yell but to keep the behavior, Mamma, you don't cover them in Polka. If you know, look at this, Seminum Co, or to my land need it to Dama. To me, Fizzy, do that's what said me do. While she now command a yell, do not do Casa. Namuabutere when in Casa Mundi baby, a chop probable. Madasi. So, Medan say, Papa or Papa. We didn't baby I can say free. We didn't baby I can say free. Never told me Casafi Accra, Tesano. Your mommy is here. But I saw it Gladys. I'm glad to see you. Never told. Sister, young or they Casa, me a living testimony. Me, the woman mine, the woman who know me and done. That will be tradition to me, because she. The woman had a man, and then another area school. Na papa ya ntua na mo papa mama na mba mama ne ya bebre woni mu ma e ya bebre woni mu na mo mechi ni se ombra from na onfra nya me ya kokwa ama na ho de ye adwuma no e ba bo na me na tinu so nkola na me na ye university mo ye adwuma nti onye abotre na ombra from ni pa to mo ne nkata sa awai that's papa o we be akasa. Okay, Kafra went to me and you know, so we didn't baby akasa free. Hello. We didn't baby akasa free. Oh, what's that granting? No, yet here, Bemena. You got to be a Bema. Hello. Nana Pacho and TV in the way, Cassa yet here, what damn. You are very much granting because you're a question. Oh, yeah, before what we went to us, when the man which may have been a so bad and friends about our casa. It will have been Shimona. When you have less about it, you won't know for the mobile, we are very bad. The only thing is, the women be so, they're inferior. Damas. Yami and Sam Baba Problem. We didn't baby akasa free. Hello. We didn't baby akasa free. I love you, because every 7 years, so are you the king? Papa young cry. That's not my power, much as you man Ganama. Many about mouthfish. I dear Obama, you know, your family say 30 years are more trying. So, if you want, I would need the Hama name and wow, Kuma, Sabana, near dinner, we did not tell me, Pasiana, Jabona, Obon, and Quebec now. I hear in your man and told me, Boss, or Mukawale, Mukawale, no question about. We know Kunwale. Many are
me enka ho so me bra na nya so ye ntumi fa afrefo ni bi ma kire beto so ya gina kire ntem se be ya ubetumi abo awramu ntem me den de mako djumade no Akoma mu nsem wa Akoma 87.9 FM Kumasi na afi onua TV won kra wadama kire ye wa unso betumi do case ba oba no ye bebo modi ase ye bema no abanti se betua no nyame ya adom o kire ye fiada ye betena se Akoma FM 87.9 Kumasi.